Twara kabisa nonyoboke ndubole iskabu lakini ni yasao twanjira nde twasoirime iyo muroberi asitukeliga togosemena na kwabokirubya nani gwendete kwirubiri ugiasekeba okya okelitko oliale idarikine merongebere na kyanda motino watatu mako jirubere ne merongebere nese to karotoroje na toisire ko yokumba motinyo watatu ende to so motinyo oli okane ometo motinyo kane ngotwarora ali Good Friday Easter Monday alibono yonaro ekakine abaisira marabu edini egisira marumbaga ndate no motinyo bo baramatani nabaro baisire gokoro yobo ndibona abakristo bamaujikosoa somurubiri olio bogo kuna kuboka kwa mwanne buna bakora ateba asenze miyende igikristo umajumurire ne akore ne asenjere yabena simambia boniga ojaka munento nandokora munento somurubiri bwensakia reloaded murubiri mbutunkabsa ekerenga kya eno korosali tukuliao twagotebena ria korekana ndiri tukurigo nande na ria ringete korekana dituko liale bakabamo na intwe kurubono mbako muri na chushouta nero rasense mirinde ye studio kwane kuna mali ogine jibitago chira senjera yabene asemambi yabone Bia mono kigima good morning morning to you kawukire bia ebwakire bia mono sana mwanchu muligere nya sawo twanchire kurutwaro cyane telitukole igoro chinsa munechiga na inde tumiranire litukole Jumatano inyora ne education Wednesday ekerekora gensemo nenusuwika chinsa isato abuntu chigo kwa direction ngangaito korole gochekole ndase bono togwakangambia mono kwabukire amona intwe na togwakeranya saimbiya na yakobukire andonsi asole asibali mobwate birukunyo maumivu kero kende mbora ya gutwera no bwate malaria atokoganeirie okobwena kwabwango anya kurege tanda kyanya gitari maitabaroire mbarali korwase enya gitari ya bosungo akonyoranga nigo balirete kegima enya gitari ya KTRH na aragonyarole mbaligiriti murobiri bwensa kemambia igoto gwakangambia mono twabaganire okobwena kwabwango asabali mwigweta makuba umetekero bukendu boro yo minto Brighton amakuba na yechimioro na inu twabaganire okobwena kwabwango no yani ntuntu bwataga kubaga kegake kulinde twakiranya sayingambia mono ntunyale geti na bali mwasiriro na bamino bono iga mwanyolere chiroboti togwabakira pole sana na indenya sae abae obolemu na intukuru asetu arule chinyomba cheito Eric Baraza good morning no mwana Stephen Jr ekero kwene kyanga onsi ikiranire mwana ngo ikale school burunge na inchengo ikande kibago buya noyo minto Felicitas Nyanchama good morning aso kwene kyanga mwaka ngo ikale gasya century yobo ikero naye gogosoka se mirimo yeli tuko twakoganirie amaya naye ndonsi asole mwao gabo amate yao buna kwabukire kwa yetigire gose kwa yetigire kegendrete ko beke mirimo yakira lituko no kwegena waitonga familia nere gochalibaga litanga ni producer ito Joshouta no kwegena waitonga naye mbia gwatiga abantu ase enyomba igoto wakangambia mono 20p nyasa twanchire twikiriga ekito kubolia nkelinga kero kende nkayoro chumurubiri oyo kayoto bwatirete kurwa wanya kole siko yense yani diaspora to kwaligania century ya bene Kennedy Mirieri karibu sana leta mashabiki wa team diaspora team chini ya maji team apana kosa team following twabaleganire asomorobere Chris Arogo elishabikire ito ngmetenkoli kale gaiga good morning andonsi asole Sophie Kemi Motangi hello good morning ritukoli Jumatano ingia mashabiki to mwensi abodis masokinyi mwensi pe kiongozi safana ya onserio Keri Estelle korojinsa bachanya boterere mwensi pia silibwa twabalegana mwaka Jackson Osinde ni maitenga no boge tekoro chinse machagis magwad good morning andonsia soverete kaba monaintwe weikomo elio na mashabiki to bonsi pi bali bago so abono na bali mwensi pi eigwenka ngato baliganire asomorobero litiko le Jumatano egendo kora eno gotorikere ujumbe ainyinge bono mambe totenga kyoto bwatenga yori ngakikwabokera na kirobere litiko lya semambi yaboniga agenda sense mili mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital boy sense moya YouTube na boko tonyora Ndizi TV News onyo chinga kina boto tweet @Ndizi TV News boy kerengel kyao tome wetera senambe yira se skin ya urabu 0792192834 inere namba ya studio 0792192834 kero tonyora ainero tutumira uchumbe ainyinge bono mambi wathina ya kwabokire na norobereti litukoliao asenjere ya mogose asenjere ndeiga bothina wasokire wikira sekibao kyao osembono gendete kwiarigani kurunyomba gochia sekibao kento meta bange nigo baso bibago byabo chakra chinsa ibere lilia kyamokire akaigo abange babona bakoboka igo baiga lakini kwanya abande njira bale
koenda sekibao kiabo asemambi ya aboni kama shabiki ito onsibi ama shabiki ya mageni no ena naboto tumero ujumbe yote mimi ni shabiki mgeni kurwa sense mogete go sa sensende ende wathina haya kwa soirime yumuro no bokonyo ndi tukulia oli tangani mbono kwa gundu na kei konya ndizi video kinero na kwa beru motangani bana konye gundua asemambi ya aboni usikwanye gundu ete mara wana kwa tebe na bono tigora abo kamo na intwe igobono twakwara ne senjera ya bene kianda gikomi ngelina soime yumuroberio Ensakia kabisa ene tuchaka mona na ntokora mona nyino numuroberio cha chinse 12 ominyoka iga birundo mpaka chinsa isato cha abono mambia yona mangi to koreneria kerotoro jina na mangana to korkana imena isko ya Gusii ekera barai baenda ko majani goro yokorobekana okuko koroberiwa romo bolibwa simiuro moja wa Kenya Raila Odinga ekera barai abange anene ba mochiri ogosaga no korigwa chieta sensemeri ya Northland ri bumurai mukorobwense ya Kenya gosumurai former president Uhuru Kenyatta beta kato kwa na familia ri ero ya produce president ibere gobono na barai bakabera barai bense ya Kenya thore na barai bachire barure chingwana jine bawo tena ya ngokoreta ya ndwaro jena no inspector general of police rena te veterine na mpaka nyeto mosoeri aso ya te bena ngigia korekante korotoro jena ekiombekeri ya DCI gikarikuru oroboti bunarende mpata getu uchunguzi chake immediately torore na ngikia bete asensemeyo ndoro nyino murai bwenze ekrara sensemeri ya German na kwa netheringaneri ate amune serikali eroni gerengete gukwa gorigereria na kolende bintu bia omo Kenya onde bwenzi asaberete umo Kenya ukirengenjo umurai bwenze na kwa ntekrari nkasensemeri ya German bemono sana ense ito Kenya na mangagendrete mumanyete imonyo mbere biebi no nyina ba Kenya bakawaida kanali netegari meigana nyote siasere kabisa korwa bantere baba conduct mbaka abiria igobono kero mo Kenya na bwate kende keri kirase birengereri byao naye naboko na gutosanga ngani ng'owenerete komochigwa asamanda manaya agendrete gose asubusali obobwekirani wa maga ya mandamano go koreka alitukole Jumatatu who to blame kiagara barabara bachakire koruterana chinza sento waroche kyaba mobwazimilo moja wa Kenya niko boko moche serikali ase ogotoma the goons balba so mugondo bo the Kenyatta family amo ne factory ya Raila Odinga na tukarona na bakoro Kenya kwanza bagote bangase ngincha mandamana ale iligo na aragirire ebintu bigosale kanto bagusiria magima bano bachakire komochania kolengana naye ningobwenerete komochiwa ase bifu unaendelea kuonekana chingaki cha maandamano kolende nabokonya gutuma birangereri byao kolenda asibono igadi gotuganetie biri byao ngokuganeria emambengia ngoganetie aswamo na into asomoroberio na inde ngokuganeria lituko ligia mashabiki to Vansi Kerry korochin sama cha Rongai Kajiado County ni metanole asomoroberio tumera netuno musubati gitabo songo korokwa Mary Ondara metusono mwenyore ento asometa ko moegane eri are gukora ekosi ngawa gantenga kwani Brighton mokongo kia akimambi nkwani nkoro ku Mary Ondara asante sana baba Mary Ondara amaiga na yeikerie aswanto mete kabisa alafu na inde Monica Magara na enora somorovelio no mwanchego Franklin Osiemo amono mwana blessing ngobono amashabiki mwensi to balga neire umorovelio ya century wekran kegima sanga mona inte otomanyenga nka yoberete chinga kibune chiga chabono mambia buya kabisa sara gento nara digireti goralia nka ndo mirandi gibiritato arana katana wikatura ja tenda birigiti katuto kandete nkarana awara higo se bali ba mabwasi miuro moja ambaje te wika sensemeri ya Northland kana kachikwebona ngakibakora bagendoro na ambaje te asinse mujiji ya Ruiru ambaje te asinse mujiji ya Kibra bakagenda se Northland se alia se umurai bwenso mukoro ibintu bya saredigo ngeboli bona abantu mbali banyorete bintu bya saredigo to je Kibra nyomba njye yeto je kanisa no mosiki naro yasema ya alimatale bintu binde
lakini budget yororo ono ngebo rende ngarana haya abaraine barabu abananchi ikatuire magoro make ikiagera anto abatogo tumekwa igia ne fact ndo abatogo tumekwa ikiagera ekaro budget aria no nande na jimba kumuraibo mu wasimero moja rira murudinga achete kurwe nande president bakamochia bakara ko serikali bakachukura aranga kinende bintu byo murayo mukuru bya seredwe ono ngebo rende na nkibatari ko jira sande I think budget kibra nkibatari jira sande baro kabisa kibra budget osanga I think budget yes otendo dibidi kabisa orega budget usimbaje deruiru asento bya serikete obojukurigereria na ibintu bya serikire ngakiba bakaenda asemba sugo aparaya bamba bwa interest yabo barabo kabanyene hane gajikurigereria ekerodi tuko ria moisonde ria ngitu Jumatano abariki bamangana mbabeta tagdi chinyomba cyoburaria njia betata abantu babeta tagdi ngikero kwari gaseti yetu kuri goro bariki banyene mbabe the headline yabebuna ki journalist babera tagdi nini bono bato bakagenda bakabega headline jingao nini kindika jigora rengera ingarana rende na abakonyora no muntu yangetere bieko manya tingo manya imbirengere gyora ire ngani iyo ekiagera nentwe kororya abantu babeta basaga netwe bariki bagaitwa tangana bayabete headline nigoro tangana bayabete headline kabisa ali nene nation the star the people daily barikena haya na intwe twabera bono kwa ngwaro jina headline jarenge nechinga jarenge I can't go as far as that but ngora giriri ngaro nene na Kenya Kenya na video I like the way okoligereria bintu mwancho moligereria asemambia bono na batokora chemsha bongo igana boyo mintakora aligereria ale bintu na wateli sogete watatieliga korende iyo pia mimi nitaangalia ande ngendo kende kelindo jena abantu ngomo chibale mu wasiri boburendi boy mekiture kindiki na guika bono tara mumora manu akwanire igoro ya mangana alia akorekanire gocha guru Monday tarakwana gadrojena aichio ukwana inspector general nero ukwana twarore nunachika ukwana na yabone fine takirikuru akaru 14 days to the bodies varu orabot rongi bamanyete lakini kiture kindege ndora rangi ngi akwande go ikaboniga it is public domain na andere kero kurigiriri kwa undani ni tukurigo nigalenge BC kwena nama roads jaba cabinet chief administrative secretary Millicent Omanga maite batata yetu ibono roads yare kwena na abakenya bakebona kirende kiture kindege nero muwasiri buborendi bwe ngakiwe kaboniga atara kwana igoro ya mangana korekande ditko ya Jumatano ina machibu atara nyama yani ina maboli nyora machibu kwa kaboni ine nse ya Kenya na otore lakini Kenya sato konye tunasema Kenya ni nchi yetu Kenya ni mama yetu hatutaiacha milele ego mwanchu muligereria ni wewe uangalie upime ororenga ki ekerogo tumeka ase mfaida ki okonyora hakuna faida hata kidogo kanga bantu wanajishughulisha na mambo yao kulinda singencho Kenyans will always be Kenyans na tuhami Kenya mwete mitandao aliyokoranga Kenya sihami Kenya sihami kabisa hata kama Kenya sihami ngono mwanchu muligereria na mange ayandi na sa magazeti amaeno mureweke makeo demno arenge Northlands toko mayanga na kiataraenda chinse mochinde na kibataraenda because mandamano garenge chinse mochions Kenyingi marakini rende hapa ni Kenya hapa ni Kenya mwancho muligereria kyo korabona ye tutumere ujumbe awetera semitandao gale producer itojo shauta obekira ali Facebook live na otole Ndizi TV News Digital egeroguli kamaria ta yonsi ane na bogo tonyore gero tume ujumbe yao totebinga nka yotoro chekorwa nga yoligerete korwa na ndena kichibi chano nyene liogimbi yali gosoka gochabwa sole ende barabia bokuganeria emambingi ya yeli chikulia Jumatano asumurubyo bwensakia enaliri bagatokoete na ebino moligereria naye onyara ko bago express ayora nyora mangana buna yo nyatali Ndizi TV na indumurubyo bwensakia umnakoleto igakira litikolia Jumatatu wikalitikolia Juma asense moye namba seminary gorabu ase TV yao no yominto butamba gotebanya tonyero chibya nigere no 0792 192 834 igoto tumere ujumbe abo Krista rogo anga mwalikire gali mungwa naro kora to motivation eke bungo kabisa kora se Biblia
nabo iga mangana YouTube na nabo gotonyora kigima nabo konyora Saron Tite karoga nitikondikira kabisa se fan page yane onyora no yominto Brighton Makoli bia sana karoga kirasa se meri ye mitandao Facebook tonyo Facebook Ndizi TV News digital na bona ndo share na bona se you can share meta nabo konyana ko wajipaso ase platform yao ya Facebook ose YouTube alia lakini Facebook nabo share abasani bao abali jinsi jisco abali Nairobi abali Kajiado abali Mombasa abali Kilifi abali Kwale nabo kwatomera elinki na yaya elinki yiko rango nga Ndizi TV ego totebya mangana akurwa sorgongo orwa Gusii tuga siete no kumanya na gosomia na kotebina na lenda to korekana imena isiko ya Gusii onya sai no mia ekiara twanjere asemambi yabone ko basomoroberi umuti kabisa moroberi bwe Ensakia bona mambe bana mbaenda ta kwa skuru baramba endrete nonyo sukwa na kororo skuru ya monere ya lengalia gyonganyo karotwaro jebuna mwarimu akakire transfer monene emorokyo monene renda baibodi bakarotana ya bakarikomachina esereka bakarikomachina ministry yegisemi wetera babusabe semina ya ngakimukuru cyo mwarimu yegesaja obeiru bo musada monene urusiri skuru ase ya lenge mpaka oyegiria bona beuri amba kortokurobekana itukuri gore karaba kubona yayo mwarimu oyu oikairane airane sario okora kera weekend se monenusu I think none yinto kwanira kenga ogwakwe transfer baburi ba protest abaroki ba protest embabwate haki yabo ko mwarimu oyu airani wegere bagendre juu ekero goranto bakorobekana no yonto motagete then this must be something good ase umwarimu oyo na ni haki ayinto chikoyaligereria na ende bati ngiala ne chikolie gisemi ekerto chikoligereria mange imierongoro Gusii na isiko ya Gusii buya kabisa nanda zinana ibete monyo byari ngiri tukoligoro na mo wasiri we gisemi twarore mo bunge we kitutu ya South yendo ni kibagendika kama moji mo wasiri we gisemi sekiro bajuguna anatara akora mirimo yaye buya bona ngekirona ari gweta se town yalia abantu bakarotana rende ngakimo Gusii agwitira rende na ngakimo Gusii agwitira abagatena kiteribuya no nyerende ke kalebo nitakira baraiba ikaranse baigwane barone ngai emburege ndete gututwera buna Gusii egente kirene ngarana imbuya batetena nerebuya abaraya bomerane macho bakwane ekiarende karo muntagatena usomura yagatena macho gutaizaini igobono nonye nabali baisiko jijirani setu nigo bakorana ina maene muisaini nabaro batumia weakness yeyo utoni ntama meteri ngo tando ni ntama orizakasa yes igobono na inde karo monta amebia watenga tura koligasia ubia tigebe nga oratemira wotenga koreiga orira sumachandoro ora korekebishire teba muna okwana busamba na kumerana amotebye no ni nchonye ngorega sibobe go se Brighton go se andons ya simole karate mote umonto yunga wendora kebisha asali te ocha gwetana na gotanga gasia etelingia uja mwambia okuno weitera na ndo bono bosoku ende kero kende yaro lekana buna no taganiretie kero kendo yominobia osetoganiretiro yono no yo okora ringa tali okora gasia kere tikabai karanse bamotebia sebaro rimianya ikiagera is now mbona soire obisi ni saizi ajai kwa hiyo docket bona sebaro rirobo kwangu na bako motebia nyariko bagakorekebisha na lieko babia buya kabisa sara nandi nara itete binyoro igora karnara rweta ngara itanganya n'abantu baje kuruka kibando jakinde ja abantu bakuvuruka kabisa are jibijagire nara agetera kinachiye batangana go jorokie abantu baje kuvuruka abantu jaje kuvuruka kabisa bona ndichaki natata chachiro sana abantu generende kujibosia ogimakujiburuka njana vera boy abantu bisu kwetoma kabisa njana ngo tebina bande tome ikiaro te tometi serikali te kugotoma serikali no era rigoro oroje na barabuo maite ngora te barabu tambe serikali ningo eto tene serikali numuraiweze serikali abaraya tochorete baro kwe una bakorera serikali saidia kwe gumo jumbe tochorete o tena the government erebuye bana tayo and button bashali ya serikali on bira kwe kanale bona omo Kenya wikabwetome aibie komanyene omanyena ngaye koromete kiagera umete banta bangi bari babo kabatarali kede osbarali batarali kende lakini oenda somurai murai tako batariti tako ba no mo jumbo
gori gwachorete etako batari etikere ni garaja koreresi agende igumono omo Kenya uyu kawaida oikabwa kesa you must calculate oikabwa kesa buna ngaki ekoba nande mede ngene tonya gotukamanya na akaraba koronio barweta sinzi ya Kenya koro barweta sinzi ya Kenya na bato tigirete mechando usina ni tuto erete kwemende ni mechando I think mechando ni ntogendrete kwemende ndoendete kwemende ikere eseguriri ngaki barwete koronio bar kururi goja bagaja barai batangani bagasoa bakabono babeire iga tukanya Jomo Kenyatta tukaja Moi tukaja Mwai Kibaki tuajire Uhuru Kenyatta atuajire William Ruto turamanya next ningo aboko banaye goseni Joshua andoramanya ono ya bana yengo no jumi ebitigarite aliase biarenge mama odebuna ense ya Kenya nense ya Singapore chagete amo iyo charinge bigori lakini bono enzi ya Singapore onyerore ni igesa sireti ere one erange half times enzi ito ya Kenya naenda konyoranga no baragia bangi bakwenda bachi gukora benchmarking lakini nare kero bairanire tingoma yanki uchikia aba mondro bakwenda benchmarking osibaenda bachi kora aratara lakini bakuirana still baba the same ono ntoko manyanga nkayembure gototwera ntubuna ba Kenya no inchiri tukuligo nanyora tamashabiki ito abange sana sese minagetegendrete kwera litukulia lero bakantuma maiga mange tuko bakwana marieta mpakole gaki kana gwetana naiga nanyorete mashabiki amange yumurubuli bwensakia monto tamanyeti ukurange iri otebiriga naiga kwane Brighton fanya nini ngwaka ngambia mono bali mwensi tumeranete litukuligoro akimbia mono abandi mbaligeretie umurubuli asemambia bono asenchira yobekera numbia mono bante petinga intu iko to chaka nainwe ande twakora nainwe ntumbali tutali gotome message kolende no to kabisa bali team following at osetimu apana course I think so iko bonombia mono kigima asokonyora chinga kira kuligereria Ensakia buya kabisa rero ni ntutorase studio mpaka yikora gise torero tubadi mogeni etwabwana ale nande muraba bageni baito ikena ndi koraje nyitorake twara engage ni tukurero sara na to sometia mangana amangi goro ya boruire bolito gateba ngakyo gwetanga gatogora ke serikali ya bekire miroberi ya bene bona njiri tukoria rero ninchiko gotebinginda chiko gotebiri tukoria njira ngojire kwa mwalimu ego ikere ngakete bisara na inkingo chikokwanira litukoria rero igo ni ngwengage kabisa atoska nani koteina ingido chikokwana litukoria rero anendo chikokwana na igoro ye transfer lakini mbate gendo dera ngo chikogosomie kenge sana mbata nge jibeji komina isana iso tune chingo chika igo ngojino ko batebingi to korasi litukoria kunende toranda sesema ya check sara atorona umwanchiki umurigereri ore na into asemambi yabone kunende nyorona nigotora sensemo yemitandao Facebook nigotora Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigotora Ndizi TV News ekerotora sensemeri ya Twitter @Ndizi TV News eba ekerengeri kiao kero kigatume gwetera senamberi aseskine yora bana boto daringa kyoro che Kenya gendrete na kwarre ya soseri na kwarre morembo beire andu nyorena omombo mwasimira moja mbarade dina mambi na mandamano ya Ramisi barate bana ya mbara kanzo kindo jine biombe au clergies jikanisa ndoroje kambegerikia NCIC kambegerikia NCIC kia cohesion national cohesion integration cohesion ege commission ile ko tayari na bantu bakanye chime make nero ya tebiri na haki chinsa se jinko kijiro molero metensa se nembe medoro meme no rokera kini ndio kiungo kibaya katika mwili wede ko tebana mangana makongu sana ase topic yani dure na ni jiko te igoro na giore kanyake kiero metoro meme na rore men bwangorore bwangorore naro jina ine article wa share tasigiteiga aro meme ndo bwata chinguru gete chio gusalia gose chio kwagacha wana rango aro meme wa na ayeno gusalia gose no kwagacha nyo konyoro gusalia tulia kwara rengereri kabisa kwa manya gukwana lakini konyoro no kwagacha rule ayena bogo gukwana lioka igoro wagacha banta bange as possible egerense ya Kenya gendrebia tuende bana sensemiri ndetora sio meri toro namba bya mureme yumurubira semambi yaboneka nguja ka SMS number inayothebigura buni ndoje 1% Thomas Bundi with my lovely wife Beatrice Kemunto tuko dundi kutoka hapa machoge burabu Kerongorori na baregurwa sensemiri ya Kerongorori oyu 1% Thomas Bundi ekerore numurugyo ye Beatrice Kemunto rejoice in the Lord always and again I say rejoice in Philip
inye verse inye, I will fear no evil, for you are with me. Morning, my beloved saints, have a lovely and a blessed day. Too, thank you. Ase ujumbe yogo tsegeto kwegena kwa Kenya twenzi ngwenyi from Mogonjoro awateba no alime yomurobeli awateba akona sisi hadi tamati ya semambi ya aboniga. Ndio tuma ujumbe chena semambi ya aboniga krosara gotoira sensemeri yomutandao. Asante sana yo minto mwanchumuligereria bali batutumira gwetera Ndizi TV News digital bano mambia awara mo 90 chenga safanayo onserio yunere kiongozi kurubonchali mate agoteba good morning from Liana bonchali nonde masomurubulio akobolia nga Kiri Sterlinga yale Andima Douglas Jackson Kinara Isaya Ntundo Mosongo lab technicians Lazarus Somari Abigail Nyanchama mbio mana silibagali ya Dani kiongozi mamake Regan Purity mamake omwana baba mwanda embusulengi ya Simeon Atuti malaika mfalme ya menya basweti emamba ya Nyabiendi Robin Onyando Gesare Eva makwa alimo chokoro muranya liansa ujumbe agotebanga gaki kazi muhimu sana gasine ya muhimu arobi ya monosane kiongozi Isaya Nyatundo Mosongo na agoteba pamoja toka Machakos County bia monokegi masablon zalo koza agoteba wakire bya abana baminto wakire bya agoteba yora South Mugrango streamed live na endege Drago stream ekiagera no gotonyora bu ase mitandao Isaac Zakayo agoteba good morning team Ensakia from Bumachoge wachache Sengerelia Nchogu watching you live with my beloved wife Judy and two sons Emmanuel and Samuel without forgetting my mother Stella Zakayo. Pass my greetings to Pastor Daniel Sairo Otuori, in-law Irene Onsando, Godina Mbera, Isabella Moragwa Onunga, Isabella Obiero, Robin Nyasaka, Omongina Paris John, Madam Elizabeth, ujumbe vakonye ekivagomono. Asante sana. Morris Nyatuanga, agoteva keep up the good work. Biamana sana Morris Kennedy Gisemba, Yoneli Shabikireto, Munyakirugo, Korwa Diaspora, akaliko wakilisha bonsi, agoteva buakire, Nyasaye abe nainwe, voigo Nyasaye abe naye. Voke iyo di Voke 10 di Tad agoteba good morning Brighton and Sarah from Uganda tuko ndani. Naomba nisalimie babangu Richard Nyakundi na mamangu Karen Nyakundi, lakini niulize nifanyaje Ndizi TV ishike kwa DSTV. Yone concerning ya asante sana Voke all the way from Uganda ntogendrete kubiki mikakati Ndizi TV ocho yenyole as DSTV. Mama Kerigan gotobulia nga good morning mwensi asante sana ya mashabiki yetu kurwa kone ndensi otomwati kurwa ayetome ujumbe roche Voke kurwa Uganda otomire message yana ndeye kirege studio na tumeisoma. Bia sana 1% Thomas Bundi no etetea sensa media ni mtandao dana pamoja Mr. Kemisovi Motangi morning Sara Brighton Joshua Kurwa Nyangongo Jackson wa Kirebuya getting you road and Krianya sai tonjeire twarorire litukorigia asema shabiki onzi Ensakia litukorigia abana baminto ahead odena litukori to era ndite bwa dibir konyomire byonzi usino ene byagaso binde byonzi ani yabayo odena account me in Mwalime yumuraberi Evangelist Brendan awazana account in moteri kurwa marani ikialini Brangi village bamoja sana yoga no moteri Evangelist Brendan ni tena moteri nkoranda mali materao arorena ngakirende akorugwe mbeo owetera Ndizi TV nero obwansu wa Gusii tunagirina wadena bwakire ameweka ogotoga bwatorigerere TV sana Smart Boy Bentanza ogezi wadena kurwa nchenga bwakire bya no alime yumuroberi isa nyabuto nyabundo masonga wadene kingosebania onseri emirimo basi kiongo munya ananya ligeta mangira kiribono neli anyabwatanetie anyabwatanetie ogosinyuko ya soma abuyera kinanyaro likigosebania onseri akondani penalty kabete no alime yumuroberi Charles Rwanga ogato anasema ya kwamba akondani kabisa bali na wedo nyaore Silvia Mora aravi kwamba kabako dena soime yumuroberi inero amangana onsi p kiongozi ine Simeon
tuti no alime yomoroberio nindoje Millicent Mukaya akondani ishemumanyi neno alime yomoroberio Wilfred Migiro agotera komo hadi tamati abumbali batumire gwetera se beji van beji buku yane buna Brighton yalia asensemo yemitandao ya Facebook wenda utubwati yago nenda ututumira ujumbe ya wetera senseme iyo yemitandao awetera sinambe yera skin ya urabu ende watonyora asinjira ya abene. Asante sana ando chenare ganero kulika korwa chinsemo chiaria ya mchiko tumake. Okay, Judith Hill nere na mubwatira goteba good morning team Ensakia. Asante Dolphin Morane era kulika goteba good morning akabeka Lisa Sega ali Ensakia agoteba Sarah and Brighton ausimsahau Joshua agoteba God is good all the time. He has given us another beautiful day to see each other again. Let his name be glorified forever. May this Wednesday be full of blessings for you. Wish you a blissful day. God bless you. Na nyasago siseni baba Dolphin Morao kulika yasana. Evan Simbaka agoteba watching you live from Doha City, Qatar. Wakire bya mwanyagetinge, wakire bya timu Ensakia. Ujumbe kazi tufanye kwa bidii. Duke Machini nera kale kurwa chinsemo cha County 001 Mombasa agoteba keep up the good work watching from those sides cha Mombasa. Mbona sana na eto tugumaga echene chinga kichiao tukubekerete bene ekero tukuligeria ujumbe yao Cosmas Nyatuori asante good morning from USA kwani mashabiki yao Frederick Mititi kurwa chinsemo cha Minnesota kwani Laban Onami kwani Caleb Mwetui Divin Onkeo, Salome kura Arizona, Junitai Jacksons na mwensi pia mashabiki yetu kura team diaspora wandemule South Africa, wandemule Seychelles, wandemule Canada, Australia, New Zealand, abantu mule chinsemo au yaani tu wakangambia bana mpaka Somalia gaiga mongwana naro kura kwa Vincent Sure ubutobwate kura nseme ili Italian sireri kidogo kolende ayona mashabiki yetu bamenyeta across the world walisiko yense ya Kenya. Buya kabisa mwanju muri bana watuasiori kabisa abarasi kibunge cheito Jones ya county ya Kisii na Nyamira abare kitutu masaba abare Nyaribari masaba abare Nyaribari chache abare Liborabo abare West Mogranga abare North Mogrango tu abari gandia somuroberi abare bonchari abare kitutu jaji South kitutu jaji North abare bo basi bomachoka jaji bomachoka borabu na abonchari ngate na chikorire chonzi igo na abari gandi mwensi ase mwabeta mete na bamuna gekende desikabo bando korera na nyomba ke kuja to nyuruke baokyao orageri umuroberi bw'Ensakia bona mingi keragere origere Ndizi TV ane na somuroberi bw'Ensakia igaiga no kumanya narari ali ategete kuri tukuregoro narari ali roberi ritko lia lero narari nando tagete kumanya mono asijinsemo asensemo yerichiko asensemo yechisemi asensemo ya afya anona asensemo ya asensemo nati nebire boli asensemo yechisemi asensemo ya siasa na magendro ensemo yerichiko nensemo yeri bwatokena bona ro kwenye manyi to fundishe midundo yani miondoko yani tunanengua ilitukolia Friday bona Friday mede bwatokena ne program donyo maya because nene ngakieko konyo mondo komenta chinguru jaye mede korusi stress korusi mangana mangali abaire weekend ma uroje na Jumatatu tokate siasa na magendro bigo jorene to ende Jumaina mangana afya Jumatano toja mangana isemi Alhamisi toja mangana yerichiko bona Jumalende ngitota kwa muziki ende utwe bwato kaba moja kwa vionzi kwa nyako digest kwa digest vionzi tuasoere weekend ase bali bakwa kanisa Jumamosi na bakwa kanisa Jumapili naende kwa na Waislamu medeni chuma ntoko beba mono itukeli na litoko bwato kabara bama kwende kanisa mama kwende kwerende mosquiti ande litukeliga atuna mipaka yani ni wimbo wote kuri gwete ngarero gaki hero ni gonyugwete mbekirusagero rero ni litukuri kwanera igongo buyamboro kubwatumoro bw'Ensakia you have your freedom wachora watera kunde bwens kuri yotagete kwagosorera kwa litukuri ijume gabano eyo ne chichi sababu gati chinde chinyinge na inderende ngokwana tole byanko era tole bya abantu mwaigwe content yonsi pi na kieko gara togwe aka egekuba
bwanga kitole naye gabu mwanchu muligereria omurobiri w'Ensakia oro lazima tutasonga tutazidi kusonga na tutafika mbali kwa korubwaterana kwa ino na intuga iga ni producer ito negeta seni ito gionsi togote banga tunalenga mbele ndiye kabisa mbostoroje ya bwate motonga tualenga juu hata sisi tualenga juu mwede togo ika utaraika that's true gente kina bora tombwada buya lakini togo iko utaraika nande ngakigiora tena waigire unajua ukifika level fulani we comment ngazi about then the sky is only the limit the limit ne limit yoga lakini bado kuna wasayansi wanataka kufika bahari pamanyingi kerororo ebuna dibato kwa sababu na mwaka 2046 baada na liga handile likara dinasa abada wili tukulia Valentine Day bana to sana ninke ituge likalia wapenda nao na ndile nilioja kwa 2046 nonyo wale bose njumbe na konyo anindo ntamo yana injira bakonyo bara no inde ndo kwenda sense mende ye studio tora ndo kwenda sense mende ye studio ende to kwenda to maya korana to so sense ya magazeti asentunde yo entangani kabisa sense ya magazeti asante sana Ndizi TV Ubwansu Gusii Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Nam wiki hii this Wednesday yani Jumatano hii barabara zote zinaelekea Kiogoro at the Holy Synagogue Church of All Nations. Ile nyota iliyoibiwa leo inarejeshwa. Pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Napokea pokea nyota yako kwa jina la Yesu. Naipokea. Pokea nyota ya utajiri. Pokea nyota ya kuinuliwa. Pokea nyota ya maendeleo. Pokea nyota ya ndoa. Pokea nyota ya biashara. Pokea nyota yako. Wiki hii nyota inarejeshwa. Kutakuwa na nabii wa Mungu ndani ya nyumba, atakuwa anazungumza na maisha yako, Nabii Nyabuto Nyamura. Mama tembee bila hizi kwa jina la Yesu. Amen. Haya, simama tutembee. Haya, tembea, tutembee. Yesu anaweza. Kuna kikundi cha watu 37. Ninaona wanakutana sehemu a place, naona place like wamekutana a place like Nyanturago. Wanasema miguu yako. Wamemaliza miguu yako. Sina mguu. Hapo wamekutana Nyanturago, ndio mikutano imefanywa. Kuanzia hapa kuelekea chini. Hauna. Yesu anakwenda kukusaidia leo. Amen. I am saying that. Yes. I am saying that. Unasukumwa tu wamekaa 37 people wetu ndio wanahangaisha. I am hearing wakisema huyo mama tunamnyang'anya miguu. Yes. I don't know if you know anything like Joyce. Joyce ni nini? When you're Joyce. Prophesy nature. Can I prophesy? Yes, Papa. I'm hearing something like Joyce. Yes. Wamehapa 37 people. Wameweka madawa wakunyanganye miguu. Umeisha kuanzia hapa kwenda chini hakuna. Lakini leo Yesu anakuponya kwa jina la Yesu. Amen. Joyce, ninaharibu mkutano ya watu 37. Yes. Katika jina la Yesu. Amen. Naam, nawe njoo ukapate unabii wako
Njoo nyote mumealikwa. Kwa mengi zaidi piga nambari iliyokuwa kwa skrini yako. Kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiri spray paint no chire babwate keyboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti sano nebire eye mokianda inye isano enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Maya kichiba sanguru kuchira marieta mange sana. Ekeboko, orwenyi, yudo, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Wono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Eskuru chego you know. Abana mbatakeire bitabu mondongu bware kiri buga ikomi kera rituko mondongu bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadani okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yawo yobugwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire nikyombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosoriye ni yabantu bari myaka 13 guche igoro. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa.
hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic, ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy, so ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mwana mno mwanju muligiriro Ndizi TV nande ne mambingi atwirane kurwa sense merende ya studio anekero tone tuzakete kwenda sense ya magasetu kone ndo jina mwenda te kutumachi SMS kino se studio se mambi ya Boniga no na Joshua utakurwa sense merende ya studio akwene kuna maliogi ne jibicha ya ikire ya abaikire bya nande terabayito actually Joshua ne terabayito ne ro tena bono asi ikire gega ngona ngapito gonjoka ne sibidi kidogo je nande ne Joshua ambia mano ekero na ye ore asense meyo kone kuna igaltera gurojo mete Joshua Joshua mwega na beko gurojo endereva abeke sibidi kabisa abeko lose control abeko lose control ambia mano asema manda tutuma jujumbe je na sema mbi ya Aboni alafu nenda mashabiki yetu moswat na ale Teresa Kemto kwa chensa machamoranga alafu dende Keystone Chari nerne shabiki yetu ko iranale kurwa chinsa mochire cha na Kamanga Samburu abwa ale gotebanga chimboli go chia busire chisibiri yani nga chikalemereri kiangazi lakini bana chiachire goitwa na mangana yembura bati mbesana asante sana nimetenga nole ase umurubelio akangolia liaso bwango tumnyoka sa magazeti Ruth Kwambi ondieki agoteba watching Ensakia nikiwa Gulf na weka mam ndani Naomi pamoja na familia ya Bubale na wapa pole kwa kumpoteza kijana mdogo sana Arisi engole nene alienka Nyanguge Nyamira County. Asante sana pole na inde asante Teresa Kemto watebe mambingi ya Nyasaye atuigulire bwakire Sara na Brighton kurwaiga moranga tindi konyegera amona inwe mpaka omwele mbiamona sana enda maeneno gendete kubwate gwitira senchira ya online onchari Keystone mbiamono awatebanga niko hapa pia asante ikiagara ndocho gendete kutubwate gwitira chinchira cha online buya kabisa karumana tubwate nsome yama igaiga ntumye kuja sinza mya magazeti Ndizi TV bwakire buya Wednesday it's rained every yesterday, that's why it's wet today. Good day or oinaro go krisa watana lindi goro ya twede asemene ngada ko ba manyunyu embe man engineer Vincent Maina tinda akora kurensema ya Sanzali BG saini ya Nyora tinda akora mashabiki don't be ali mo to maje SMS ende bari chini ya maji barabara pe korte chiti viji abona mambi inu mwenzi bi inu toko ba kwani tukuli mwenzi bi kwa jumla ekermole lakini ko ba kerambe mone kermo chorete mwete kuboka mambia kwa tena bono Ndizi TV tuneti ejina maskani ya manene na ande igo ni goto tebeti na tuende mbele pamoja tulenge juu pamoja kwa asubuhi ni kazi mapema mbia mapema ndio best na rali se fan page ya oli getenga mapema ndio best mapema mbia inakuwa hivyo ikiagera abalitu abogete twachageta mutwensi kolenga twara sangire atalimake twara manyera ndire mbara ibara somorubule yuerbya ikiagera that's the bond tokanetie egero murubule bwenza kyokine togo kinonye toyo murubule bwenza togo kinonye na intuntoyo koruga togo kinonye Joshua tayo korensense mwende igono kubwaterana egero twamanya ko Yesukia to the next level Bueno, tuende mase muhika magazeti tuko lero karombate gazeti ya The Standard. Na incheni kombate gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Standard lingana limamu ile ndirina portrait of Anake
sense ya Kenya. Igono within a picture ya ana kinga kikarorekana sense yito ya Kenya anekero kero bechi yintangani mregete chibicha korwa sense meri ya Kibra korwa sense mo ya Northlands na jinse mo au sense ya Kenya nekero kero korekana part of Monday inanga kindu ya nyadebi gosariwa lituko dia Jumatatu kubwatekana nokurobekana okuwa koretu no mabwasi miuro moja wa Kenya baligete bamregete sense meri ya Northlands abu Kenya the family Northlands farm sense meri ya Kiambu boigo baligete mbaorogeti kanseri ya PCEA judge in Kibra ya nyadeke gosambwa lituko dia Jumatatu botuko ekero maandamano arenge yo muburi bwa simiuro moja wa Kenya Alliance umuraibwense Dr. William Ruto ekarara sense meri ya chairman na the eretari jikogendra kolemereria amangana immunity sense ya Kenya karate the banyanyimbo ni go bare independent na ni go batakiro kolegasi yabo independently ende basuye amangana bunayo akorakana sense meyo obomo bwa simiuro moja ni go bwa bwa ende takomojia oburai bomurai bwense Dr. William Ruto karabate abuna amandamano go sebinto biryonse bya korakana nitukura Jumatatu nigo Ruto akobekerwa amamojo Hansense mende Inspector General kome nigo atebremna oseni gatebna ense mbuyere osa yashashwa the country na nigere safe karabate na bachakrobo tuki koirangi ya korakante lituko lili ya Jumatatu DBB hachi nigo bananyarire gakomobori Inspector General akora investigation kubwatakana bali bakorete ogosaria asense ya Kenya yundo chenaro aire obolito se gaseti ya The Standard ikaro abamuri bwa Kenya kwanza bokomoja abamwasimiro moja karabate na finance mbaro bakari gosege tamanda bana usokurobekana kokorekana sense ya Kenya Raila ni gomona momochiri Ruto unanere ogendete gisegi chikokoreka sense ya Kenya se bechiende gosase gaseti nemegedana ngakikashagwa akargo sobisi genkyo mambia amatukayo muraibwensa karense ya German yobono ne batena 69 hours at helm yani gashawa ni gakarego sobisi kero muraibwensa karense sense meri ya Europe abantu batano na babere ni go basirio bogima bwabo kubwatikana no kwabuswa nembura nyinge karego twa sinsemo abawo boigo ne Maria mange ni gasiriwe nembura abantu mbadire mbura ya ara chirikonde yaje nande ne kishindo ekare kokora maafa amange sense ya Kenya Equity Bank ni gobono ya record 15 billion asamangana dividends yani faida yabo ni ekare 15 billion iyo ne bengi gose company ya Equity inaro aire osaire oberto asigazezi ya The Standard bechi entangani ambia mwana sana yo mtokoro se gazeti ya The Standard na inche gazeti ya The Daily Nation wancho muligele tebwati ali mangao mono engana ekwanire mono ni igoro ya maandamano ali akoleka litukuli Jumatatu mono innovation eli yakorwa ase the Kenyatta family land nsema ya Northlands county ya Kiambu aigantoroche gatiye chibiche chabasae abo barorwa bakorusya chingondi na gokora busalio bonge ase omugondo yo ebijana mbira bitatu kirumuntu na babo guletie ngondi ebintu byabo byarorekanire na indenga onyobotukibo chaka gokorwa na bakero kindi babaisa kwimukirwe getambukero keli chiko ayana aramasio of some members of the gang abo baswete aso mugondo yo litukule Jumatatu kuiba livestock bakasalia property yo na indirende echo na chichi report ne chibicha cyabo kirega ase gazeti ya The Daily Nation kolengana muri kibe gazeti nagende tote banga serikali nigeirete magoro make asugo kwanira igoro yengane yeiga ya omugondo yiga bwe family ya Kenyatta ekere bintu bya saliwa kegima ase lituko lya Jumatatu ekerego tebekananga nigomorobulyo yoro veretiwe nabana siasa batatu abo bali well known gang bara bana siasa batatu na kohaya the gang abo bali well known bono muri kibe gazeti akubuliri bolionga will the Inspector General of Police Jafet Koome narete abasalia baiga gose culprits along the sponsors of the violence and looting during Azimio protest to book
omori kubega zetia kubolinga mo inspector general nachi kubaleta abaiga bakore tubusali oboiga barorekane maiso marorekorenga na gazeti ya The Daily Nation niga gotebanga abaiga the hired gangs nigo bari gwakanwa chiri bwisato na ende bamanya kwewe machete gusomoro kero muntu ayunto yarigererie asoboikera nutumenyanga inene kene mbaka nituchibese chiga bune gazeti ya The Daily Nation murikia kare kulika ayunto yarora CPG ya kabere gatatu kane gatano na limo na gatano na kabere waigo nganende irobolitoneli nga keep off new officers CAS told as court to decide fate maiga yumuraibu ensiko bachora aba chief administrative secretary merongo etano na koenekia ogotianigwa kwabo egere bachake mirimo asense ya Kenya bono nigekigambiro kia tangire aba bisabwo korwa gukora imirimo abangi babo konye basoire cyo bisi cyabo tayari guchaka bokorari kurende kigambiro kia batabiringa karatigana mpaka tuamanyire effect gose koti yanyariko bakego decide ne na kiego cyako bayunto yasoma CPG ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation baigo tycoons gose abantu bali abanyantenye gima chipazu angemero chimisano na isato nigo bono barure ase list ya dollar billionaires kiagera there is a slow growth na boigo siringi gose weakening currency blamed bono ministry ya Kenya ni agendrete ko kore mari wakigima ekerobone kare kuna gutrimboka aseri gori korengani wanechi shiringi chinde korwase chinse chinde ekerobono list of almost 800 tycoons auba kabeira se list bale chi billionaire bono koranga basukirense oko engerwa gwesiringi ya Kenya na kugoko machigwa ekiagera uchumi nigegendrete kogenda ngora nasa mangana yo boiboli gose parenting as a special report ni mulikeretenga bono embwembe yo mwana ogo nigego chaka gutangwa amonayo moiboli endenga baiboli nigo babwateri bagali nene gose responsibility yo kubalinda abana babo kubwatekana na mangana bakorora ase mitandao ase chisimi ase TV amangana pornography exposure and addiction igobano mwana moiboli roranga nkia kurigereria kare ase TV ayundo chenga naro airobolito ase gazeti ya The Daily Nation baigondo chenga equity shareholders nigo bagucha konyora na barabo 15 billion windfall kerebengi yo ya recorded a profit nene omwaka o 2022 ndochili kurigereria yo CPG 10 ase gazeti ya The Daily Nation ayo banona arara se jintangani ase gazeti ya The Nation ne gazeti ya The Standard bana kirongo na CPG ya The Standard page ya gatatu nilimweketena oyo kabeiro mabunge bunge ya Bonchari Baveri Oimeke nigo bonanda kabeire former Ibra Boss kiombekeri getene damangana energy sense ya Kenya agose Energy and Petroleum Regulatory Authority nigo bono anya atogande nama mocho yo kwegulia ki dichiringi chimi chiribu chimi bere 200,000 asebono abwege tu ese ejera osago chikoba prison miake tato ose akane 1 million ayunta kwa soma nigara se beji ya gatatu gaseti ne ya The Standard bege beji yo ne bego ne murigade aki omomiyoki oyomo akare gosweru na mamojo una nakagire kumoita omwana oye omonyaruka oyo nyagoswero gose accused boro kibrono nigo bona ekagire una aze jitari kemeronge bere eneseto omotionyi okatana kabere omwaka olia niga moitete rida jebukuru na konyaraga komotindeka sensemeri ya AIC Cabernet Farm ole Rongai igobono mosajo na begetu biara kero abanyanyimbo bacha kirobotuki bweringana elio karoko charali asebeji ya kane amaboli atabwate amachibu nigagenda takoboliwa igoro ingige kogera abantu bachede gosalia ebintu byoyo kabero murai bwenze ense ya Kenya Uhuru Kenyatta amo no ebintu byo murai bwa mubwasi mioro moja
wa Kenya Raila Amolo Odinga ayuna mabole atabade machibu ayo amugano ini gora sebeji ya kane ekyombekeri kiaro South of Kenya ni gobono banyarire bakubole serikali wetira sekyombekeri kyabanyanyimbo kwena kibona ngokora boro utuki boisaine bwabene ase ukubatakana no gosaganwa kwa umugondo Northlands gosaganwa kwa omochi aria gose bintu byo kabero murai bwense urukanyata amo ne bintu gose factory eli chigasi iyo murai bwo mubwasi myo ra umoja ase beji ya gatano limurigete na abantu 15 ni gobono barasinya gitari abo kubatakana no kurobekana okubakoragana litiko lya Jumatatu ebeji ya gatano nomo ne murigete buna nigo ebyasara bya kawaida bigendrede asobizi iyo mukonyi bumurai bwense asomuntu beke nyamure baligete na business as usual fokashawa in hours after wounds rooted and banned rendere ni biasa ni gasegenda kama kawaida anonye ejinyomba ya sambe tu bwibi bwa korekanite gunsi ba akthari bintu ase chinsemo ao ebeje yoba igone murgetena ngaki umuraibu ense atebrina goikatonyare tukorenda ebintu byakera omo Kenya amali obogima na ebyasara uyu no muraibu enso yakwane dayo ekarabona nyarire gakurege kurege chin egetindi go jasmo Kenya onde bwenzi olora tumeke immunity gosora tumeke chinguru cha ebobe gosalia oturbania omorembe asense ya Kenya ni yakwane dayo tukuregoro anekero menende na bakenya bali bamyeta asense ya Germany ekara ala sitaro yae ya matukane asense ya Germany amo neli ya Belgium ngorra sebeji ya gatano na kabere neli bono moichano nyarde ko ondate ko bwaza sense media kibra anene kanisa ya nyarke otongi wa amono moski asense media ya kibra nera machibu ni gatabwati ama ani machibu tarato korwa samabule kuboruna ningi gyare koirera abantu baende gosambe moski amo ne kanisa sense media ndoro chababwata ni be kanisa mona aba Islam bayarte ba kwandinga ne ibagatena barabo ni go babeire bamiete no morembe bamiete babwata ine korende bagituguchana bone binde mbya korekanite aso botuko bogo kera lituko olegora yuna haraenda ko basika sidi ya standard lituko byarero asante sana omwanchu muligereria bali magende tutuma chi ujumbe cheno to chiroche ngo chirigereria tole ase keke bosio korende ase bono page ya kabere neli mulikerete gosenne it's a continuation kuru page 1 twarra mpaka page 6 ni mulikerete igoro ya maandamano bosalia bwa koleka litiko Jumatatu ekere page ya kabere ni page ya gatatu ekoboranga how politicians planned and executed attacks on Kenyatta farm ngana kiaba na siasa baroberetie naende bakaba bakwene kiabuna obusalia mbwa koregete ase omugondo o Kenyatta family korende asokwirana ngane yungana kiaba bana siasa baroberetie na we execute omorobeliobo gwetera ko hire the guns bune gazeti goteba nigo omo IG Inspector General Chafet Kome airaneirie ngane yuna gotebanga we didn't know of the plans agotebanga ntu amanyete igoro yomorobelio yo enda agotebanga egento gyo kaba manyete nelinge county ya Nairobi kara maandamano agokoreka na arokero kende arare tobo korekanu nende baga deploy abanyanyimbe bikundi au asokolinda county ya Nairobi yonsi monochi town au imeye county yo abwasa gotebanga nende abanyanyimbo mbakorete miremere miya kurinde nsema ya Kiambu korengana na IG agotebamba manyete kende yonsi nende bosalimbwa nagokoreka ase county yo chinga kicha maandamano otebire this is an active case kia chakire obolingole bwa chakire investigation ya chakire ndobwensi ora chigotoka na mamacho ase egekorwe ekyo ase county ya Kiambu ose Northlands na chikomokerwe getambukire getindi kieli chiko epeji ya kane ne molekerete ngana ki ensemo ya Kibera gose Kibra ime ya Nairobi kanisa na kianya tkoba kegosambwa na ki nonyeno montoyo mo anya tkoba kago itwa bona mangana yualetire birengere biburukaine korwa se abamenyi bensemeyo nyoranga chigurubu ibere chirichale kopingana eliere pro government neliere anti baenge anti maandamano na bali balenge pro maandamano mbanya tkoba bago clash abwasiba tualete chisegi chiabo barabwo cheirete egekagie chinsa isano aigebiche mungwana naro
na gusangiriria mabaki yaliyobaki kiagera nyumba nchiro cha saliwa ende naro chino nyono mugusio yo mo ka ukwana alibu ne hardware yaye kuikira chitalikisa tuchumo tinyo yokonyo stokiri ange 13.3 million yabege tunse kabisa amo nichiduka chiahe agachaka kubara sare nene go asara nene ya nyara ko bagiko koreka kubwatikana na maandamano peji ya gatano ni muri tena kiombe kia National Cohesion and Integration Commission yekoragwa no munyakiro go Samuel Kubia na kibono baburirie gusiba mentreriogi na kubeko bulitonga ya Ruto na Raila akitiga bakwane nto baisa koranga ebikorwe bigendrete kokoreka anaki amane binte binge bigendrete kokoreka sense ya Kenya igo NCIC nero ya iroko boko talks between Ruto and Raila Odinga peji gatano nalimo ngukwanire na kiomo raibwense Ruto ekerare asense ya Germany litikoligora rengensema ya Berlin ekerobono Ruto condemns impunity as African Union pushes for talks ne chibiombe abo mobwichinse chi Africa nigobogo singiriranga chinkwana chikorwe ekerobono Ruto agendrete go condemn ebinto bigendrete iga asense ya Kenya nyorere nigari siko aseka kia matukane bano mintate vire bono nachi wika sense ya Belgium erekeragendrete kuligia kabisa bwa Mateo biya goseba electoral talks gati echinse chipeja gatano na kabere ne muri kiretengana ki Raila agotebanga maandamano aronage endererete kulinde nero mochirie the state violence agotebanga barabu bakenderete kubwati alichiko na ndebe bwata peaceful demonstrations kulinde mochirie serikali ase okoreta chiburaburu baigomo DPP Director of Public Prosecution Nurdin Haji nigobono mobuljo mo Inspector General Jafet Koome kogenda na kuligiriria the masterminds of chaos in demonstrations egere banyariko bakwimukiri walichiko moire gochika anyariko bagakulingoria na kumanyanga nki kegendrete na epeji ya gatano na gatatu emito Brighton tutaraenda sense mwende ye studio turamera matena kuligiriria ke ujumbe CAS told to keep off offices in hiring row ekigambiro kiarate niriake ogochorwa kwaba CSS abwase kiatebire ngamba baisego swase chiobisi cyabo goika court yabereke go determine go sembagendrego kwa mirimo yabo go seyaya nabo kwanyorera mange egerebwe somere asepiju ya gatano na gatatu egazeti yo ya The Daily Nation bya kapsoma njumurigendero tubwate asemambi yaboniga ninganisara nande na baguturi SMS berisa twera sesemeri yomotimogo tokwerana nendunene yomari tokorera magaseti arafu tumagoteba nikaitoko genda asemambi yaboni ngitoko genda ujumani ngotenga itoko genda ubinanda stugoji ngosenga kitoko endra ojibosyo asante sana Thomas Saboke asante korochinse moche da Great South agoteba well represented. Good morning brother Brighton and Sarah. Let me wish all my family members good day and agotabanga mukoswa figa ki continue biamono sana. MC Pagela 003 agoteba in na walime Danko Oga Nera goteba good morning watching from Menyinkwa biamono sana. Waziri mkuu nere na tubuate tia goteba good morning Sarah and Brighton listening from Doha Qatar tuko pamoja. Evangelist Kioira de na soire mapema sana de mapema ndio best Jackson Kinara de na kurwa tetra back goika kama ime yomoroberio Ensakia Jumatano na Saro Monyoni Everni Bagongo Ediva Erikimamanyo Soro Omoikoyo Junior Omochogoro Kiyuka Isaya Morema Joshua Mbuya Trimba Amanyinga Yomunyaribari Thomas Nyakundi Engenengeni ya Gesa ya Grace Isayo Mbona Isaya Nyatundo Masongo Keri Esther Liroba Liabonchari amona abande abwena basoma ekiagera nigo Jackson Kinara apegete jikoma okomanya ingo akwaneti nande ngaude yaso ime yomoroberi atari kumwe badi tunda green na arumba baby biesana karogotoma igo kwabeka chikoma na tokoma omonto yako kuna pita mukaya dali pita mukaya Grace umaide kroda digo jina bongo sana pita mukaya Grace nyujwani gojiaria lakini yanyora rende nataka likoro kuboyo rutu Nyakundi na ningoro jeno ore ime yomoroberio asemambi
yabonera labano nami kuro Minnesota neruri kiragoteba morning alafu no kinyi Dismas neragoteba count me in from Chinsema Chege na Itambe Usamaro county ni ya Nyamira. Tutake tuende bona sense miri ni studio akyo to kwirena to so ansendu nende ya kapire magasite ka dochi gukorera asimambia boniga tumanyana ali Robert to kwirena ngote bindara ya sense miri ya taiva leo asumurubiri ubwa magasite. All right. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what men cotton pants t-shirt socks jabol tubwate mezigo ya Canada ni mezigo ende ya China different types utariri imiyumu chokisi asenyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba ibire na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja mbili akesi mibono na kubeke oda yao kwa advice storage customer chetu on which bill baguchaka na barogo especially abageni bali baguchochaka biashara ko tomatole mezigo na yango chi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni wabagendrete kumochia serikali asogo taikirania amaganio ya bananchi askeria bago sereire wachikubarusi obisi onyatibali wachikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumura ibwe kiama kia ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense ya Kenya.
mwancho muligeria inega tiari agenderete gukorekana ase chinsemo ao imese ya Kenya ekero turachie gusangereria erio tukumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatatu asemanye Jumatatu ense ya moya margoba na boigo chinse isato nigora chikumirana na inche Evelyn Osero amo na inche Vincent Onyancha ekero kutokubwatira nere Joshua utakuro somuno akwe boigo tokubwatirana na basaki baito korwa ase chinsemo ao nigo turachi gukumanya bunagenderete gwateka imeyense ya Kenya imeya emanye Jumatatu Omurigeria nigoganĩtie kũgũra ibinto biogotumĩka buo gũcikohonia na tumanyitia suragũrĩ asobonge bono Ouru Superstores nigo bakohonia kiriginto kĩriuganĩtie acerigũrĩria kĩbũcani Gusii mwensi ese mwabeta mwariganigwe aiga Ouru Superstores kontore chindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukunywa boigo nkonia bali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugu by'ichi plastic n'ekitangi cy'ukubikira maji igati y'ebintu bindi binge ase bali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads Jozi amabati emesumari chisimiti chirangi cy'ubwaka chinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubuguria umusigo wikabwo ekero kwagurire nabuyo nabokubeke oda yawo ku Rwandonsi enseweta mona bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisini amete no akiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngo mukichiode chisyabo na basi chikesha bita babarikira nande na make sure yoderi naenana e customer manya no rigete odo koririki obye nabongo bwakera back na matebi na nyora yoda yao na nyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ebintu byabo bakoririki babinyorire Ouru Superstore ngotariere binta satambe mono sauti Nyanza auna butobwati chi customer wita bange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda ngocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi Ouru Superstores Limited, the people's choice. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusii. Miamano mono mwanju muri Ndizi TV nani twadura sense meri ya Joshua togendiria kiona ndo twere ili steering yake ka twendreta sense ya magazeti video nyoni ningoroje karode ano lime yumroberia sindinya boke na ode ano ole ime yumrobe na Brighton Joshua na Sara abana baminto nigo mbarigire tibu yakire mambia akoboko tori mete tuwaka mbiamono yotika twira na sense ya magazeti na kubate SMS bisato aboto goteka tujigo korera ase amagazeti mambi yapone. Yes. Biamano mwanchu muligererie jumbe ya aero gendera ko yetumi kiagera chinsa bado njira aera chukuru ase studio kora chabere saa 3 ndiro na bato wote ngora tigira abo na ndi mpaka anke krenya Sara tuanchire kwenda sabono gendera ko ye minyokia gendera ko yetonya ebirengere bya birete kabisa ke mabwontire na korodira asante sana musubate Valin Bikoro kora chinse mocha Nairobi kangemi ga le Mountain View nere ni meteno ara sumuro bile Samson Rosso kora machoge chache good morning
Divina Moransa Utumugirango, good morning. Bila kumsahau omwako koro kwa Evans Ogendi oyule my father nere ngutubwati ari kigimano mongina Jenny Barongo tokuganiria okubwena kwa bwango nayo kwende asimirimo yabo yago otherwise mto Brighton twira naso bwango gara tokurira magazeti kero ngumya ko ikase page komye gazeti ya The Daily Nation usabone tuasirie edwa nayo garacha ngo ya no na maboja kanjumbe kunyora anaikire page 14 ajara kiare yana anebwate jadi bati nyinge sisi okujara bano bako jiko 14 bana bokora myoke akego eninde okongere linkole alright asante bone gazeti ya The Daily Nation page 10 mulikirete ngana ki serikali egoche gutumeka chimilioni 153 kero mwaka as wakana the former MP's pension if the bill is enacted. Dichi kondro rorebo shibwe National Assembly kolengana na Parliamentary Pensions Amendment Bill umwaka 2022 elirigetuwe no mubunge okimilili Didimas Baraza eyuere bono bosio bwe National Assembly onyaligo chigweta niko bana serikali rachi gutumeka 108 million yearly aso wakana pension asaba bunge abakoro page yu nemulikiretengana ki abantu batano na batatu basiretyo bugima ase chinsemo cha Gilgil na Narok kerabone mbura yabusete chinyomba cyabo imbure nyingi agenderete gutwa asense ya Kenya. Equity shareholders niko bago chakonyora 15 billion as profit rises aninga ndwaro che company ya Kenya Airways nigetu gutete sero setie loss ya 38 billion kolende Equity nigero setie faida ya 15 billion kerabono bagendrete gokolia bya ase amangana yebonchole ayunara sepeji ya 11 egazeti ya The Daily Nation baigo mwanchu muligeria tigandara minyokando nara ase chikaunti nyokwanyoli naboko nakogendera my brother ingeni gongoira na ase gazeti ya The Standard page ya 14 ekemergadena Raila nigobana ndata komo jumura ibwenze igoro ya ibindo bya litukura Jumatatu korengana Raila na baraibo mwasmero moja bagotena ekorekana rutatara rwasinze ya Kenya so murabe nsatara rwasinze ya Kenya na rueta magic instructions ingiyo jo korito koria Jumatatu era keruke ndege akagenda oyino mbwasimi bogo kwana bakurabona Raila Murodinga ekyombekeri kya National Cohesion Integration the National Cohesion and Integration Commission nigo bono gobe bakurabwa no munyakiro Samuel Kobia yabadena abana siasa mbale barochechera korenganera dena abana siasa barochechera korengane chingwana baukwana ejigoturwani murembe na ande chirichigo kwaneka gaki yokorobekana oyunero riguri tindi na karabuli abakenya betanguru chingwana echo kanako komnyoki goika gosingo gosukigo jibosi asinini bakebeji ya 15 ni murekere buna bono nigo chabweria HBV eri ya mangana akasafiko kanza ya bana abanyaruka bako betua gosuya mangana safiko kanza nigo yarekande buna mubaromoke bwa bana aba no betirwe zindani yo kana Bible ya banki nigo bakarigo kana murobiri wa tena ya intumwano itotakubetwe chapwe ekyaga ntonya ntoranye manya ningi igo mugano ino motambe sana orase beji ya 15 karobo igo sense mochinde religious leaders yamo nage club ba ukana na ya gendege nigo korra kebwate mirobiriende tari mirobiri yogo kanye binyinyi gose uburwire wa cervical cancer yinyanyora se beji ya 15 gojarali ikase beji ya 10 ya merongevere iri muregedebuna na kibono gwetani abana emieyemo korwa sense meri ya Mukumu Girls High School ina kibono bakale asinyo gitali anene kero bakageruna nigo bali endagera ya lengembe yego na food poisoning ayo nyarora se beji ya emerongo ebere ekoti nigo nande bono ya nyarege go extend oda ya nyarege korugo jaze chief administrative secretary sembaso asichovisi go ikeki na kirikia begetu ase ekoti kanyadire yeko ligereriwa ayo na rondoje arase gaseti eye ya The Standard
nande goikabu ngani ngichugurira se counties lakini nyora ngo kwera ndo ikase semeri ya taifa leo mentera kingana ya ejabo eli ya kutanga umuchando cervical cancer sabana bake ujakere miaka 15 14 yes time think ya bari baukanira and this is yani no gutanga agora bana bumbara be exposed so much so yune tange mono gukora umuchando yo amakaro munyitari arenga igakorwa kisiti chingande referral mangana family planning ntu amuboletie ngane yo agataba bibuli abange bakagetenga eyo family planning abana bakorero yuye talibo igo okay na baba kuru ejabwe yempagwanirete bararu civic education ochasaba bibuli mbaya nda tungane muchibeika osesukuru baika ngane jabba kwena na wika baru civic education bibuli ba understand egera tumanye nga inkitogo kora do ejabwe ne bwatu byobonge kobwa obubi karongo mnyoka se amangane chi county nkorero ACPJ 19 wanondo chenga transporters one demos will hurt regional trade ose transporters bali bakorundia nonyene chigali chichi truck bagokora bonjelo chesi chinze chinde ochichinsemo chinde niko batabirenga niko bakobetereriwa go park chigali chiabo na nyene mesigo babwate bara parkia iko bono chi damage ga gosamanda mana yega ngo chiale koleterera amangana regional trade kolengana na barabo gose transport association chair igagotebanga nigo bakubetererwa ko tuguta 100 million ekero batikire kogende mirimo yabo gose batikire kogenderera amo ni safari yabo igoro chamanda bano naro nonyeka ari right yo mwananchi ebintu mbiro agotenenia byengencho orochenga transporters boka ngosiri bale 100 million ekero bataragenda semirimo bakubetererwa go park chigali chabe county ya Tana River ya molekerenga ebyumbe bigabye bokonyi gose charities organizations chibire gokonya abana bali pale no bolema gose disabled eligo konya e community korwase chi community chinyinge korwase county eyo wege county ya Garissa bono mugavana bwe county ya Garissa Natif Jama nigobona arulekerero kyaya gochase byombe biri bitali bya serikali wesoya na gokonya the IDPs banyare ko babakwegwa obokonye bantu baro bali internally displaced koro bacholinga getebu mwaka ya magega nigo batana konyora asiba komenya chinga kibone county ya Nairobi ekero abamenyi abonchereria clergies n'abantu bonsi besokire na kubulia Raila Odinga na Ruto ga kimota okora chinkwane kyagera twararense nigero chi ase akongwe chine chi county chi yairo bolitoga abwe county ya Kwale Nero Nyandarua North Rift ne chi county chinyingi nabo konyore gazeti yogera bwe somera sinchire yobikirano ekero bwate chingaki ekero ngokwirina sikasidia testande beje meronge benesano ne mone gemburgede n'abantu batana babere nigo basiro buma bwabo asensemeria na kuru kubatkana nembure nyinge ya tura asensemeye kero basiria maria mange yone wetembure kero ya ture nande nigo ya sariri ebinto ebinge ekero kugwere wikasensemeye ya county cyase ekumyoka ke nerina bono ase county area Trans Nzoia abakura wanu mugabana wabo George Natembea nigo bona abatumete abo bisanene asensemo yendemero asomutimugo we Erasma asomutimugo gavra ekero yaragane ningo bariko bisaji title deed gose ebibali biri byamaremo ase ensemo eyo ayote kwasomera nigarase bechi yemeronge benesano isito pole asanti ekerondo jena asensemeri ya the Council of Governors yo jini gobono ya bolirie serikali gokora chikaterigire asensemo ya coffee sectors yokorana abantu abo nigo bakare kobeka amangana yo boibi bwa we coffee gomona bagavana nigo bate eba nigo baborina Council of Governors nigo baborina yaya numero benida gere kobekwerinde bakorwe gose ababegwa abo barusiwe asensemeyo abo igo kubatakana bwato boli bwa gweta asensemeri ya Lake Victoria nigo bone mebere yanyarege ko bali covered ko Lake Victoria ayuni gara sebeji ya imerongebere na isano na isato baigo abalemi korwa zensemo ya wasinigishu niko babodi ya serikali
gokinie meroberio yokwena no bwoyo gochi ase abaremi elinde banyare bagotumeka ase enchera ere endonge yoboremi bwabo ase meri anyeri nigo banondoche abantu bakari kwenyora gosibeke metekero bakubonyera wankali matai ase meroberio yaye bene abegete ase enchera yo gosimeke mete ase nse ya Kenya yundo jina aramurekera ase gaseti ya taifa leo ani gaseti ya the standard nande na kore rororo ekarongo minyoka ase gaseti eri nganjete mono kianda gekomi ya taifa leo karongo ngachere deke moyoka na roringe county ya Kisii ni murekera samangane county ekere kiombekeri ya county public service board waranda fire for alleged illegalities ekero bako haya na kwena na emirimo gocha sabakori emirimo nige kiombekia ethics and anti-corruption commission kiagendrete no botuki bwabo igoro yenganeye nyoranga board chairperson Nancy Nyamwange amona abamwe abo John Machuka Judy Omare Jackson Bugonko na Patrick Mugusu ngati yabali barase county public service board nande bagendete kolingolirwa ngikibagare kwena na emirimo na egocha sabakori emirimo batali kubwatia lichi kobuna eganeiri yes ayuna rarikose county ya Kisii karongo komyokia segaseti ya taifa leo chitariki ne 29 mothenyi no yo gatatu mwakabujirwe ne 23 ya inspector general alikuwa wapi abantu bagara kumbona inspector general ulikuwa wapi ekarawa na polisi wasembea kusima wauni engairende inspector general arenge ekero ebantu bagara goikano mpaka mugondo w'umurayo mukoro bwense ya Kenya barajiji aina ya ash ni dhahabu kwa wakuzaji akadena linda avocado mede barajiji na avocado haina ya ash ndekenga de Mildred na understand kabisa ya dabuna ene gold ojiase abaoni ose bali baje bwade gondo kwa somero mainga kirende kale gold ojisimeke mugondalia ngeigo na bokonyorana ni gold obwade daira afokea mataifa ya kigeni kwa kufieta ufamizi uporaji wa mali ukitekelezwa na wahuni ayutekororende ngaki daira kalikoboligwa ni bandu kurujinse majisiko karoraira karikomoje serikali anene ina nero ya sembea gosenero ya ikernedi obosari awo asense ya Kenya yundo jinaro ai roberto asiga seti ya taivareo emambi ya aboni henyorere akubona inspector general alikuwa wapi ngaya renge ekero bagotiga bandu baenda mbako mugondo bachweri chibao bana chimete bagaja nyumba najwa tu rijenga nyumba yes Wantu bakaje de nyumba bakaje banda abantu bagyatira adana nchega angwane ino trande metalia bagate mangana makongo sana mangana makongo by the way mete karago so kwa obwe hatira buyagachira ngai lakini ya basigari bali bakolenda mete na transianere ndrekabs lakini nonye bare ko bororo it is togote bunga banda barenge a lot of them wana garuba guchererisa gaiga na mubaba skali 20 na anto bare you can see ngikira kolekana abo but then did they even try but meterino no ko batanga that's the question again to kubolinga because muraibuense na wata waskali bara attached kuchiasale so kanga mbate metana bara buko resist the former ko resist yake tororenga they were overpowered but then we didn't see so there's a lot of questions with the unclear answers totamanya lakini nabotokwanya torole what happens kwa sababu hii ni Kenya kwa kwani avocado parachichi ya has avocado tumedo sononye maede eline gold by maede na akire bitoko merango nyesime ngari na ende akonyoranga even harvesting ya ni gere nabo wikeli meta avocado ni gere nabo gotomo mwana anye harvesting na konyoranga te simekirimono na gusia iga lakini asaba miebiata muri minaro Mildred mamanya akorete story na abwate that kind of avocado nonye manyerete nilienda ani nyenge ndo motambe kwenye kale kawanza ukubuga na mafuta abikirime ne avocado getere very mama ite 219 yes
Avocado kamo. Ekaroga karikon ni 30 ere 219. Ekaroga yes. Igone avocado bwate ligesa ando somotoyo mara bakonyora matunda more than 500 gochigoro. So you can see ngana ki okonyorire. Nere okonyibwate bitono gete. Muntu kanga kingwansere ere very rough. Kaya sana. Lakini ingia sana. Kaba the dark green. Yeah. Dark green color. Kabisa ya sana. Ina avocado. Ona kitote abantu enda tia bidiro jumne ni gold obwate. Ingirinde tasmekera avocado. Tasmeke avocado chitokonye kabisa. Abalende gusia. Bonchiro limbole bwachete abantu bali kwaro avocado bakora kurumete pi. So avocado nyinga kanyanga chielire gusia. Ande yarwete kurwa sense ya California. Yeah. Aiwerie deri hash. Ine aranse meyo ya oboremi. Mirudere kato kumanyora. Era wote bigoro yoboremi mono kabisa. Maite mirudere namaite asense meyo boremi. Ode inde hash ngaki. Maite nkwanse sana. Maite avocado nero tabike no ne chumbi. Avocado nero ya. Tergo bigano ne chumbi. Lakini maji. Lakini ande maji kuko bantu waro tena bande bakare ko ine avocado ani maite ina buchumi yako ngide bande bako tobi etobe bwangu etobe bwangu nende na aya nagenda ngirira ali para angoneli gombeterato lakini avocado kwenye tigete gatoba nandi ndokere twarana abande bakari kuja ba tujya avocado kurumete pi amando tabatina roje nege kali 219 ine yebo gondebye eguningo bugiri avocado anga 300 to debe na 300 times 219 300 times 219 yo bwatange 6,000 yabo inajiba singa konyora obwate ase mubuko ebundi moje jinga sana ina 36,000 chirap 6,000 nika 65,000 ewunia ya 65,000 ni ana rende kwa makone lyo mondo siringi 300 anje maligeria gendra gotumi ujumbe toenda sensa meliende studio kalto wana sindiko tenda bantorera ngito para to kalto kwera manjo maligeria Adori na chituransi bake onjiroro je abantu bakare kokora kurobekana nandi rero nataka understand ye bantu rero ngo muri baga tena ka tukura rigiri to are ne stress ngobera si asabalimu asabana asaba kole miremo ono rero to takadora na how to manage stress ngaki oko manage stress yao teba oni affect miremo ose affect ewaka ya mino ose odimo kanere miremo rero yo ose igasi yao bakorera bwa igo no to kwena rero ni chuko koire process na ki ayengi geta kero me stress stress ne birengere gito konyora yani unnecessary birengere gete o me to konyora no monta kirite iga me ta karo mo kwani mambio kire na monta tane stress bono bwa tiki go chane me to chenjo no kieni obozi to kwena rero to so mani igoro ya how to manage stress na ki ko manage stress yao na benga na ki ko manage no sukari yao go sindaki akira to na ki ko manage stress yao to goja ngiye kwa the stress ngaki goje manage igo rero ningo ira system bwejo igo rero jira na munimbo ri getabu kyane buno mwalimu yes asante sana igo mwanchi muligeria stress ni kawaida there is a normal stress elio monto kero montago twaranga rero ntimbu atieke eliere normal eliancheire but now stress nero rono mwalimu itago chikoto te litukolia rero eternity nande stress yu etani inko andole depression inko andole bintu get bono ngotote byale how to manage this stress extra stress egerte etani eba isokole to bokongu bunge stressing ogotwara nchena bongotwara na bogotwara abali muna bagotwara abayibuli nabo bagotwara abana bakengotwara bali stress yo monto nde bwensi chakire kolengereria koliko ganeire bono nga you have to think lazima ukae na stress ngabona tia toligereria tutware positive stress rather than tutwara negative stress nkoira na tole even animals producer ngombe nao tetekere gutwara ngombe twara stress yo kwa mabere aiwezi ataka no neke moni twara stress aiwezi wapanya none sese montago je ya kolire igo bono tutangalia hiyo ndio tetina ngio karako maiso sene nega jiri yakina ye biro mwacho mwe it's an interesting topic egero oyo minto agocha gutora on that matter
kulinde na inje ni mente asendaro le na inje ni mbwenerete commenta na we kunya gututebia kirangere kiao how can you manage stress ngakiora yale gutanga stress te tania eso emekime onyaro gwatikire busa you can share na ndekaro kende minto ki bano bikoleta stress na ya kolengana na understanding yao abo gututumira ujumbe wetera se namba isimi yore gabo ase TV yao Tuenda senza mene ndi studio tugwire na dorase egepindi egigito agyamanga ni giseme. Yes. Ndizi TV ubwansu bw'umugusii. Alright, asante sana umwanchu muri wono Ndizi TV asumuru wichinge kirutu kolia robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange abatangoro kwatereka buna ige tinginye kingai kiriyo bundi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embura kiyo gotwaga sayo mwaye Tingigikero cy'umugusii n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusii uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusii cinyenco Chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga Rienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya risiriye gosine ndagara yabande ombonto de bwenshino nya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina Muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Ikigusii iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'Ikinyiga kirecho Moseri irieta rinda goroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose tubya ulimwengu engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi Twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis Boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonke. So na kito karo montachiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya koirena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera to kurwa conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
M-Star Electrical neduke konie bintu byogutumika stima byechingencho ao buna chi switch chi extensions lamp holders snake lights contactors cables pipes meter boxes thunder arresters na earth rods copper tapes steel tapes emisumari ya steel chi socket chi screw chi wire chi circular boxes cutouts adapter boxes dropping cables consumer units, wall brackets, chandeliers, bulkheads, fluorescent tubes, motion sensors, photocells, double poles, MCBs, circular covers, downlighters, time-sheet glues, contact glues, wall plugs, na cable clips. M-Star Electrical, mbabuate chinsaye chinde, asumu chibuo Yugis, opposite KCB Bank, na boigo, asumu chiosuneka, imeyumu chokisi, nigobale aseste chenene yechi bas angena makutano na boigo angene nyumba ya Stage Plaza bakeresimi ase namba enotisano na ibere isato isano nemo isato inye ibere isano na ibere inye marakabere gose enotisano na ibere isano nemo isato isano na ibere kianda ibere isano isato isano na isato M-Star Electrical. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Mbebana ono mwanje muri Ndizi TV akero kwa beira monento twaja gitomuroberio twaja korisiori twaika twenda samanse me magazeti na ndrojena jiaminyo kira kejide gacyana jikirabu ange meronge nesano nibere sana isatu ye nesano nibere asense ya bona mambia litukuneria Jumatano ligi ya chitarikine meronge ibere na kianda umutinyino yo gatatu mwaka bugirubere ne meronge ibere nesato yakarutoroje mwaka onyago school bedana ngo Robert January ogajo yokabere karwajiro yokabere wajiro yogatatu metego nani tujite morogete kalende rine na ya 29 I will also ndero bali geto ndero mudinyo ko yango kalende ingo gorokinde yangaro gyore lakini ndende mudinyo ni ubata 31 days asigati metinyiri bwate 31 omete medini ba 29 oyo mo ba 29 ni chiribuya yende 3 yende 31 kwanya kumayenga kiabe na meten kwa jena enseria Ethiopia ni bwato motienyi geto bwata matukatano matukosta ba koro motienyi na rete shot this month asenseria Ethiopia na now that in Ethiopia ara ni ge karo mwaka 2014 no getende kala ya medina de njabe te corona is 19 de yons barona na barabo bararia lakini tukenya dentro jinto abete corona is na Britain British ende bagaja asense ya Kenya medina to de geography to bona why ngikia garde bagaja asense ya Kenya ikono meaning Kenya njabwate karabantu bae lakini ndibono bali bagaja gukora in Kenya abwata abantu bachipazuchi ae ekamanya gocha kora tulinga and mostly African countries ajaga the America slavery and bakaenda ali bakore mirimo bakagaja nini karaba no bagaja actually bintu rinto tebe bintu biri metengo ibona no yonde na kyakora tera munishi lakini tuenda agu no yense ya Brazil abantu bali kuno kweboli nikibono blacks baichire sana Brazil. Kutebanga it was as a result of slave trade. Africa no bali kwenda kabisa bachi kokora busumbaga iliko tolecha bagaichurira na bakabiara na bakabiara egenda zanga bunaye ko niwe agana ni wali ko ni wali ko gode una ya oyo irenga ize ndime Joshua irenga izane anyway yona yechingaki sa yona yevira kurinde inkwana itigo na liechagite bono iga kabamo naintu guiko moelio tubwate no turali mtandao tumekerengera kiao
tume ujumbe yao wetere namba esimiri iguru gabo bona igatwachakira bene enkwana elitukulia leo buya kabisa lero ntwa bantu batumagana ke twatakora abo magani ito wiki no igoro ntwa batumagani twataketora abo magani ito wiki ye gwakiri mambiuraje bona gukora tore wiki ye kyara bwato ke ntoka batumagani bona wiki ngo nyelinga tore kinaye kwa beiro magani ito ogwengenjo na to gwakira mureka to gotena swa nebikoroto asenjera ya bene this happy Wednesday to konyora Wednesday yendo mede itarike wezi pata na bokonyore yenda kinte kubwekane tariki nchiko bwekanechi and te kubwekane so be happy all the time and about the more you smile the more kuna komenta matukao the more you laugh laughter kwa sakoma ete inasaidia sana una enjoy maite miaka yane you really love laughing ego montoli kuna kugechu just try to smile and no manyete when your enemy are chogo get all the time nanya ko bwata some pain in you era na ere kumuita mono it kills them hako mimonto to kwa raiga and she manages to smile ndio wakili montaka wate so smile ayeseka na inde tigana mangana mange utaishi siku mingi uko na kwa mentera matuko none ba wote abana ragira no mobiso lakini twanju mobiso akora sirindagira that's the fact that's the fact ragira nere enjoy na yeye lakini usikubali adui yako akutengenezee akutengenezee mete na Yesu na wadha ba mete adui ni tuenda se asante mashabiki yetu atumire gwetera sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asante agoteba kwa Cyprian Marubi agoteba good morning bana Ensakia happy Wednesday asante sana ntumete bona alio mete butukugati but he manages to watch us saa 7 bona era saa 5 era saa 5 wako de ibado atatuambia sangapi what is the time ego no mancho muligeria anaenda nagendrete ko tuligeria online about the binance sangapi ando medingo kwa the state once I was in America ngakiria manya I'm longing to go there no jogende no jo na jingira no mberi pote ino kurwa US takabona baki kurwa ngende bate bigoro ya Trump bate bigoro ya Biden bate ni ngijise jigende bate bina ki banta Africans American black Americans bakaregusirira sa maboko y'abanyanyimbo cy'insemo kiriya nande bate bina ngeni kitu asimigira ali Minnesota Texas Arizona maite ntobwate chi state chinyinge ntobwate Orlando tumeze Orlando nerororo ntobwate Los Angeles ntobwate Colorado yani a lot of states chire US wana mancho muri by the way asipirana to bichire saa 5 na 50 igobuya na nyora almost 10 minutes to midnight thank you so much Cyprian keep watching we love you so very much and sasa na whatever sasa no only producer si alisema na whatever kini bema na bantu baito ba US United States of America pero mo kwene kinankora ya mole chinga kichin chabe meto mondo gotega chitaro sana mede toro nonsense toro mede egali me na lenge gali me ale kwenda asigete ndize ngote asina ruji bono umuntu wangenera akasundo mete karo gosundoka mbake bintu biro kwa ke biko kila kitu na kwa ruzi kati kugo simye kwenda nze pa ngaje gosokana ngaje mbogo ngi yako na chitoro asante chitoro lakini naba ba uspea chitoro jabo para tubwatia semambi yaboni and we don't take that for granted togote banga mpiyemo no kirage Mungu awabariki na afya njema alafu naendelende kwa nia Regina Gesare gabo bamaiga kina Logan wasalimie wote watabi timu ya Ensakia Reloaded akaratoli na Brighton na Joshua ntuanchi tabantu korwa diaspora manyakero winacha bali ke register matekana de mirieri gosekana de December nafa kuandika register egero tutumira aga pana andika bwakiri wakilisha wewe ndio chairman ama tufanye uchaguzi ama tutafanya uchaguzi bado ndura miaka 5 teraera okay eko shuneo te abo ya mashabiki miaka tubekene ekara mekane nego ekoba
Storo si to beke tato. Kiara America made 4 years, kwa na chukura Kenya 5. And to beke ya Ensakia tato. Yeah, we have to go chukura tonyore list kamili ya mashabiki. Kolende that's for fun. Lakini ndio to wakangambia mono kirage. Tuenda sinkwa na ili tukule. Ebu ya kapso manju mori tukule yale to tura to banga ngaki ko manage stress yao. Ekiagera obedi shabiki ito. To tura so mani obe kubate stress. Abara guna banda bani dio gibagwa ka kunwe bima. Lakini ekero to bate stress na boko kabisa. Metoto stress no ne binte vira okonyora amangana akaba makong ona kabisa ona to tene stress turaja kerangi stress ana ko de yuma njumurigeria asemambia boniga meta bona bora chongonya se to yini meta mana ye Kenya morera mana no ngoja ko basiri kato ko engage mashabiki to ritko stress about the situation on that makes you feel emotionally and comfortable and physically disturbed. Yani ngaki keto konyorana aibono emotional or uncomfortable yani or disturbed. Yes. Yani tobuati yani you are not comfortable. So yani toikera ne divene. Rabona algo chaga ki body stress. Na boko nsoma na no nyabende no Brighton no so assist ndio. Na body stress gide. Me face expression. About this ara leo inaonekana uko na shida fulani. Mara Joshua madena Joshua lero kwa kana no bwato bokongere. Yes. Na boko lile muntu kwa mu access kwa mayango yo talibia. In short, stress mwanchu muligiria mentere ekiyo minta tebire no kutuare birengero gete above the normal birengero mbiro bya butambe stress ya kawaida lakini baone birengero byabe binga ke ogo bibaye bya kom bya balibwa birengero gete bire ebinge byetanete kerengo bone bigo kobeka kwaba uncomfortable na ande kwaba buna tuliaye so ni msongamano wa mawazo kupita kiasi ambayo inachangia kwamba you are not comfortable anymore fear wobamboro so you are not yourself igo ku msongamano wa mawazo so kuichora na kwebirengerero byetane tekerengo that is stress according to my understanding. It's just a feeling. It's a feeling either emotionally stress ngoro nyaroro ya to ikonyero nyaroro lakini through facial expression ndio korona mtu akona stress umeteka ngori ritori mtu bikora the stress mwanju muriria reto daga tura kwanda mangana yo na kutokumana stress yaito ekiara wana na masomo ito meta mashabkitu na ito ikatomana stress oto stress uwezi kuja kazi igomona most stresses ejigo ejibasa no correlate na human beings ese yo correlate na bantu igona vego comenzar stress o se correlate stress igoma jumori natural rate naye mwaite na bora adigire na uyu mtu bwana simtaki kabisa kwanyona kwa mental stress ino correlate na human beings na bego konerira kogere otware amangana ye stress the way you relate and the way you coexist na bantu bande it will measure the level of stress you are at stress may occur from financial heredity ekero mtata bwati meremo marital issues ekero mtata nyometa na bako nyomba nyoma ina bako stress ekuru nyomba ebintu byaja heredity ano ekarurwalite na bako nyorana gwatware stress ngakibona mutu ngatibwa kiga ngakina twarayo nekarota bwati meremo oige stress yegokore oikoza stress inarende mbogo ngaingoro zinwa na bukato ngoni birengere bikwanyana byago chandesa yani nga birengere bikoretwa ne bintu gete bire byengenje mono tokorora mono chibesa karo muntu tabwa chibesa believe you me toikaba personally I can attest to that ngakara tabwa chibesa stress inapanda goranga ibirengere yani tote stress ni birengere bidigoja ibirengere bidi bitari bya kawaida biyorengere tina bono ngakiere no nyina bari mwekarare skuru akera tabu atari comfortable na bago to stress no mwarimu mana wate stress ngakia kurani skuru na kiokura no ne institution ene yo skonya ora ne birengere biri bitari bya kawaida baja kugusumbwa toto kusukabosio to magana effect of stress ekaro wate stress ngotwara hypertension endango koromere chialisa obesity amangana ya marwa infertility na marital discord to debe na marwa mete karo mongo dana monto amonta kunya marwa agusi ate kusi stress kware kwanya no mwarimu geto ko somi skuret somi buya lakini bono ja kunywa marwa tena ke nyakete tata Joshua atakanyura ati tu example ya Joshua tiantu mi Brighton atakanyura marwa
ngachacha kunywa maruga kumbe umuntu one stress ya bwate konyano inyumba tanya umuntu anye gwakana umuntu tware stress imono ya mochanda sana nonye no mubiroe oja gutwara obo korekanu boke yani tanteru twana na feeling sana kwa sababu kwa na stress toko bakama afya yako inadorora bono ko gutwara birengali obosibwanyira akwanya none nkoro yawe yani orengereti ongo muntu yani uri muntu bwate mechana. That is to say stress na bekorete mechando ya marweire oise kwenye twara mono because the more we think so much stress ina vera aleta no ine chialsa stress ina vera aleta no ine H pylori aina marweire ali yakoleto ne stress na vera ora arengereri mono o lose chikilo ore kero kwaleire immunity yao it becomes so enke so marweire andonse na bago attack because stress you want a lot of complications than yubia nabayo rero tukura mu ajumuri nambono ku TV yao etwa turakwana how to manage stress etwa to so mania to te bana kyo ku manage stress mete uko to se man to te bana ko ko ba stress ngekyo konye manage fonto to ikera sense mina ngai stress yora enyore mete stress nero asinari karigo toka asinari go toka stress na boko enyora ka koso nyore workplace kuna ndutu ajaga igana bokuruka gore bia ojegega onyore stress nyo producer ko wori arabu tiga na how to manage stress ngakyo ke to so mani na ki o ko manage stress how to manage stress ngwe una kwana lakini producer me doya kwato sekizana nere tero yito how to manage stress to nyore na bora rubo ojengwe stress gosendwe gasi ngenda bone ingwe stress igobona se stress yotoka mono inka ne workplace ne semeremo ba divine tina workplace na home no konyore stress me igono konyora na kiura nyore bono nka stress according to me ntete nkwanire na kiura nyora stress nyumba nayo kwanire kero na kiura nyore stress yegasi nyumba stress go konyora ni waikire kwanyora tubwati mafutanye ni kendenkeyo abana mpatagete ABCD but you don't have that cash aryola ngerati ebyo kwanyora mwaka nere ngoyo nere na bwate stress chai mwachaka gosenelio mana go kuburugani stress chao nyomba mubwati kende mwaka nere ochire mwachakire kuburukana mwachakire kuomana mwachakire korwana mweto kuomana gokole to korwana so nyomba ne naboko nyora stress bwango sana kolengana ne setup kwanyora ngamuri kwenyara bya bintombiro bitakeire pressing bana batumire usanga no bilio CBC abana batumire basics gutumbale chi recorder chitokoro ka flutes bachiko kora chi note osenki bana gutumbale watercolors pipe whatever mwiburi tobwati bese ose mwana ngojale after turagora fee uzingo bunga kale turagora fee bono what birengere bya a lot of stress nerenka not necessarily amangana yani bali barasenywa mukabisa na stress nero rolekirage those are circumstances nabekanga inka narna bakonyora stress okoboko stress yao nayengo korole gas stress ile nyomba gwara yetika goikana ndegasi nande gwakoraki kwanyora bona ndoranyore na kia bali mokodete nena bona nginko kokosera abona mambia usena ibintu gete twakwana mangana anyora imedena bichinkwana na bachikogera na duitane usena gwajali okonyora bate negative attitude usena segazi bona gosebiranga bikwa rusika bikwa bireta nego swegasi kwanyora na bona stress iri yawo kwanyebe kirasega kwanyora na muntu na mokoronere mirimo nero go comment stress yani state mokorate ya bono working place ose pressure yegas oyora tamaite usono bwate you are going through ay wachanga tigandu nyomba tangende gasi nkole mirimo kwanyora nga pressure ya kazi nero ne beterete because that's one part yo wekerania egasi yao on the producer ne tageteke no tagete ko koreke so that pressure inakupea stress and a lot of stuff ninjira mo correlate na bantu bono ndo bwate bintu biri bigo cause stress bigo cause stress eto makonyona ne jinga konyona chiri lakini eto asambo ngerende kyare metna konyona tubwate millions of reasons na ora to lakini ndena we relate to our fellow humans yani estenere mede communication ne to correlate na bantu because in any organization no any communication kwanto mautana tubwate fabo
what we say yani words ito kwana na bera agerena omonde stress o stomach stress na nfabo how we behave yani nakito behave mai dena bora etalia ato kwani mondo akwa bona mondo stress no gotamo kwani the way you behave go sister wa kwana lingana ke tome tena bora ete usanya warena usabando balenge babe twari nginya josu go gweta tutaye koseka twari ngindo bieito bona kumina ki egente ke banta bangwa yes bona communication friction in effective communication is the cause of the most stress yani communication friction yani ina dua kwa na bobe yani communication lack of communication ni na bobe one ko ba the main cause of stress most ina ji ko reta no monda kwa nera o de mo ngina na ngere no ne go timbe ke o te na tunyeroji go se ngonyi bikordo biro te tunyero ndo to biroji yani communication ri mo komegi no yora de no mo kan to je na nyoru ni o se monda de na ki dikirinda de no go de na bekire no ena ma jingo sibin o de na ki ayo to rojina no mwana go bekira changa ni na nini tangwa matena ki ya tiganda kora kobekero mwana chango kobekerani osenga osama ino na kwara ni kwa moto kwenye communication yaba ya asiri lakini bana mo komenta kwa mente causes of that stress again to kende kero kende you are facing a challenge a change in your life yani change getenero a very big change kwa baso mabwao for example kwalenge egasigete nene asigete then all of a sudden egasiuyaera instant that's a very big change asobo mabwao otamaite na kyogo chiko koraki naki ose you lost your loved ones all of a sudden ose no moiboli that's a very big change asobo mabwao bora koletere stress nende kero kende gento kende kirarete is feel under a lot of pressure either chibe kurwa relatives chibe kurwegasi chibe kurunyomba nende chibe gose chi pressure nchiro kwewa kurwa sabantu bali bakomanyete so mpaka yago jengera pressure mini stress ime yao na kero kende oko experience discriminations hate and abuse ondonaro go yani discrimination ntonye manyete mona abantu kanyara bako ba discriminated kanyara nabantu gosebuna babwate maroira yale underlined conditions ono muntu usamenyete na HIV and AIDS muntu amenyete na diabetes abantu bari discriminated uso muntu amenyete no balema abwate disability gete kwanyara bere discriminated so those one nekaro ko mental byonsiamo they can cause a lot of stress na ende bintu bune bina bigendrete as a society even now abantu bari discriminated big changes chigo cha sama abagema yabantu pressure and all that you want to avoid na botoko sukago juzi mwanju muririgo otore ime yumuro Ensakia na sense media section iyo ya masomo education kato itwa kwanira igoro ya mangana enga kitoko manage stress yito etoko soma enga manage stress no ne karoro mwalimu asanda onsi overhead mete education the minute bina na butokora kora no aniga abutokora go somina ki ngakino go simeka no ane biazi no ane jibana butokora to monta to semina ki rasi mabwa geraini jibando geko rosime geraini ngaki buya kabisa buya sana karotoska you can avoid stress by running ngakio communicate na bantu na ngakio behave better enka ose workplace yani ngendo jamsinga ngakio kora ngakio communicate na ngakio correct na bantu ngakio behave yao na bego change igoro ya stress kiana bora benonye discriminatory whether bora you can call for monda discriminate sa no bana no rualede na style go behave yoga abo mada dena mondo digamo chai akwa stress ose style go communicate yoga it can cause you mondo dual stress style go kwanera na jigo kwanera na bego cause na ngakito gora go bono abo dena communication ne behavior we konyerigeli workplace na place workplace na radia aso koreke ba okiao kende gionzo no na so wakira bande bigoro tumede munda fikiri ni office kama always boron no mondo ri wake range gorodo nagi okorete no mondo
Ekiagera muntu nabora aja gwakirira ngiari aothina gakio mbogo gatu agitubia esteri communicate ne muntu nabara arwari karengere thindi ngaki mbogo ori ngaki angiranirie mbogo ori esteri angiranirie ngaki andora maitha jago ngaki choshua andora ngaki andora you have just building a stress as a mind yao alafu naendelende obisi na ndonsi ali esori asokurusie gento mugatio kera lituko onye na maburi okoni that is your office ngene rangio waka obisi yao onye kangu moko ni that is your office igobana obisi temine thinga is under building no wano karansinga hiyo ndio office hapana office yako kama ni shambani asokwa echae obisi yao igobana mwe mtagende ko tetebia how to cope with the stress na yo mwanchi mwe na bako tomenderanga na kiayoro chengene ya stress kwanya kwewe stress share your experience kero watu walete stress mbitambukiro kibi kwa imugeti ngiya koberete a lot of people have their experience no cheni mbate my own experience Brighton na wate his own experience Joshua na wate his own experience na eno mwanchi mwe otorigiriti ekero ko under stress how do you behave ekero behavior na era tebiriga era underlined na communication the way you communicate and the way you behave the way you communicate plus the way you behave marieta yo abereta marieta ari make aina marieta abwato bolito monta karuto ko yakwana wena to ko yarigereria na ebwerigereria nga how do I behave litangani because we behave we behave really monto in a bad way. What do you expect the other person here? You will behave the same way. So nakito jitu avoidinga whatever you don't want it to happen to you, don't do it as abantu bande so that to punguze this stress because stress yende to kwebekera yani tunaijenga we can avoid it but we build it biasa na to so meje SMS vile sata busare jicha jira arafu na re Joshua kabwate buku na joto teringa nge de yare meaning yae to so meje SMS ko te to jukwana na ki igoro ya mangana ya bano to kwana mangana ya to kwana na bao kuria osago konya they can hit you ago destroy ego sago konya igona ka to so meje SMS so kwena na ngotebina mangana ya to de na communication usama mangana ukwana bara korete stress torena kyuta kiri konya ligereria mangana na ria asante omwana omweroli nyagaka open I think so lakini golde open dash okay agoteba kurwa marani sa suri watching live atume yukabere na kinyi dismas otoli kirege tabu kia Osea chapter 14 verses 1 to 8 asata brenga when friends and family desert you, when co-workers don't understand you, and when you are tired of being good, God will never leave you. When you can't see the way, and when you lack courage to go on, God's love knows no bounds. May God increase you with more strength to move on in Jesus' name. Amen. Yono wedna sa ne na ba ko stress na ba ndo ba kwangire mbiye mono kato kwirina Sara amangana aya ekinti kitango tonde kubanyana amangana ukwana na ali baof it's itagache usa destroy. That's true. Igobona amangana ali ukwana 8 monto morembe usamwe stress usabulio monto morembe usabulio monto morembe igobona stress yetu atebana ne karobulire no morembe na liubate stress igomangana monta ukwana na barabe ama ya yokwagaja usiyo gutagura igubona mangana ali ukwana uyikonyane no ene obisi keroro obisi ali no ene staff room mangana ukwana bali mbande uyika abe ayo no ene class umete no na abana isegoja obani oba no monto ko bagosera no ene class eba gutware stress akumani moyo ngakiariga abana bande very fear use them wisely uyikonya tumie no bongai amangana bona yatwate ba communication uyikonya tumie no bongai uyika na badana say what is important ono uyikoju njuge otige yende nyingi ogenda straight to the point otebenge ekekiriga nonyine school neba mugondo nane karukuro chi order saba koli mirimo ba kwechai tano kwende sioro liga batavinga ki China matabere ne nkoro techi goiterwe tunduba igo babwatire gento minute to chakanga matukayo maete factory nto twari to mukutano sijini nini straight to the point biasa na mama ote bana
how you say it yani injera gyoko yabeka style yoko yabeka ni gere more important tani yani gere uye muhimu style kwa beka mangana aliao pama dana in courtroom asekar wajire kamero umuntu ni gako bachajidi na mangana aliakwana na rajaje kuna wakwana go ngindeli na randa ko lika judgment ni ko make by the words kwa make you say pama dana amangana yo kwana na bara kubeke in trouble usakurushoro mangana yo kwana na bara kubeka sabe usakubeka asagia iko mama your words can also get you out of trouble amangana yo kwana na bara kurusi asakon those are very strong message by the way a word of mouth lingana likurumon bono in writing ile beta bono ko weli kurumon because yana na bora alike bobe na bora alike mede ekaro kolika na bo montago soma na bako soma ngakigwa tumeka mede ukiandika ukikasirika hata mtu akwambia uandike barua ukiwa umekasirika ile makasiriko yote iko kwa ile handwriting so people have to be very careful you should be careful to avoid the stress the choice of words you use the style you present gosekero kwana it can either build or destroy which is true anda mangana mange tesukuligereria no ne bintu bigokoreka na sevinyoro banyaranga ne into geto monta kwani tere akagekura akwani tekari no bororo so agarage kolera garanga sinilionge hivi si kwa serious kumbe oli gwate biere erekere gento ga kiroche very serious and very delicate wono gwanyoranga ebintu monta korobereti ayo manyedena na kolete kumbe the choice of words what to make it so monto ekamoreta a lot of stress igakorengeretie igakona gukorobereria na kiago deal nae so or memno whatever it's a very small weapon and very dangerous rogo samba alinane ikatoka na ankabono karotokuri linka stress yanga abatana mo spouse yao nerole the most of stress in your home in your house aito mwako osomongina nerole ora kwa you stress lakini ngakiora akore ekarwo ikiroro bono beka communication ingia no muruyo useno mwako karwa make communication ya ingia no mwako stress teko bono na goikali mongina mwaka ngakiwaja ngakimbia nini communication ingia lakini sana kayoko ndwera jinze njiga pama dan discuss important issues nere ichoka teo discuss ibintu getena oso enda otena nyabenda ngo serikazi nini ibintu gete discuss important issues ya karomore ne family yao na ndimo beke vision ye ino ya 5 to 10 years mokwana mangana mate to kora bune family tali ya mangana yibitina mundu mangana yibitina monda otena nyagete ni gacha okore ibintu gete oneko ego kozi kwa nyora na watu ari mechando ojia sama tuko aribos boyo ntonyo anyora na akikubana chibane stress ye akeroreka karoko manage stress ye akeroreka of not to say anything in hunger, especially in response to your and to kuana ko no borro kalmo sorwa mangana ka stress to mentero muruyo so mogako stress nabo me stress nabe ko cause to are sleepless night to rarapi ugonjwa na bwage bako mogaka goteina na gigiako obera kalmo kuana mangana inya kwanire buya na abana baino babeke babe in a level ground yani abana mo baini kirudia sama ngana ino yes stress na ne kekyo koma ndra kwa ngende mbia kora because one stress yeli mona sabangina onye mwatwale stress amono moga kugo obwata stress chumwa kugo buna kumanetie buna go somere temna na kyota isaini because these things as a home you know masacha no mongina so masacha no mokungu so we expect chin sase ekere bintu bitaraenda buna ibina yaro bekane ibina yaro bereire wano kwa maganyora this stress kwa bwatiriri umwana wano goito mwana bune snack goito mwana machaka keigo karenge ko ba corrected na good way asengenjo ninto abibutu wana takorokereria bana mwana nyoko lege ntutamanyeti then you are beating your mwana is not out of the league so mwana agora but you are beating him or her asengenjo ubwato borro una muoma netero mwako osuna muoma netero monginogo this year and Brighton no manchu moligerera to an extent mbaka omonto kole bintu gete out of anger obororo kwanyora nakike abantu abange no enekero bagwikase bigambiro bali kere mada manslaughter kwanyora omonto akotanga gake was not in my right senses obororo
omonto chako regret later iko bana stress can cause even omonto na bagwito omonto moibori na bagongenta abana out of stress out of anger egentari gocha gotanga so stress nebwate a very intense implications omonto iso konyetwara atamanya buna nakia konye manage. That's why I'm glad you are telling us nga kito manage stress. Ebo ngote abali na ekero mojitsabausi simonyo maine etari mwenzi mora ba academically well. Mmadara bakonyoro yo mama somara rinso yo ndigo rarake lakini bao tena rani inkyo yo rakore indi go support asemangana re field to motige stress ya yani gore basu ni go bada academic go bono go itorio ndi stress na ebono ko soko ni ngwanore gasi go be kore tai osengwa ndu jase gasi ulikuwa motiga kabwate emechando asenka yao nande bao tena tema koreto morembe na amoni ase enka yao nande concentrate kargo ikire inka to ira mangana yegasika oseka kwa reka to areta mangana yega yanka asega ikobona karoko yareta stress iri ubwate igego chikogendera gochi bosio bono to enda office bono rende ngete ekaruru mwalimu ekaroro munyanyimbo ekarore kende karuru munyagitari ingo enda office no ene karoko njingini ngo enda office yao twate no ene karore okoni no ene karu wakera ngi koro ngo enda office yao ikere ne office yao na kru montas ko office iyo mont karoko ikire iga as office stress yeri nyetigereka nande soma ngakyo kore gasi yao respected to be respected learn to do your job well enough to be respected yani karo wikali manye gasi yao ne liokora osikwe wesiko yao asenjera ya bene alba modena engage your colleagues yani bali mokora na barabu emeremo meaningful communication yani mokora na barabu emeremo yani kwa na barabu buyana oba omo teacher injukwanie aba alimu ba uchuni buya badebi yanga kibwa kire good morning yoga isaine ngakibwa kire ngakibwa raire na kimaite ne kibarasa ngakiri kibarasa arenge na junior ngakiarenge na ko maite Felista na Rayton na Frevia ngakibarenge iko kwa kore yani montora na ki tarra na kiarenge focus on lessons for the discussion communicate emotion in passion listen more than you talk niba tana ki go ikon togerra mono kubwa gukwana you will manage your stress yani ama edena ekero gukwana mono etakere otegerere kubwa gukwana bora na kuna siri katika kusikiza yes kuna siri I agree with you asengencho montungu chakare statement atara yekora tumetine kiargo chako yekora ume intercept no uregari turochi yo kungenerere usana mangana yo mugondo mukari kubuna egari abagaka bachire oyongwere sara ya usene kinagete useno gotaiwana kwarenge somewhere abantu mwachire motegererwe you are not listening oyawe chigukwana you are intercepting you are interrupting mono to kumanyangi ari gocha ukwana so it's best we listen more there is power in listening. When you are listening even more, nabokunyara ku counter. Umonto yegia kwana. Just jot down inge kengia kwana kengia. On your work you should just write down. Ekarogo uli bagali yao na yana liyo kunyara ku counter. Already responsible yao. Yeah, there is power in listening more than talking. Ani entonkeru wate baga entonkeru wate ba about na kyo manage ne birake batie point nero na tagete commentera. Focus on the reason for discussion or communicate the emotions in person. Engage your colleagues in a meaningful communication. Communication or discussions. Metena bomora colleagues and don't say small, but you are engaging in and meaningful. Yani mangana atabuati value yogo kini gusena simole gusena obisi yao so omolikia gotebaga iganga in meaningful discussions na choko engage tingo engage mangana atakwaga they will kill you stress you ya witamono iko majumoni tote do kwana how to manage your stress as a inka as a workplace na lio ora schedule ndo yana ekeroba de stress na bogo kwa na bogo twale birengere binde bitayo bia abono mori kuma yotana ekeroba de vision to do stress if you ekeroma nyeta so goja ekeroba de kerenga ekeroba de kali yao you will be less
stressful at the workplace. Yani ekero maita sogoja ekero kwate karia obona ebono maita na asinaro goji sara buna je maita asinare ngoja asinare ngoi kantaraika ano Joshua ajusti mezo sero igire na bagonde Joshua umefika kama umefika ni sawa lakini njitindaika na ewe igire mbuya na maita sogoika na bogo nyora na to stress na sigasi ya odwara oikotware as a vision ye career yao made you should akaruwa the vision ye career yao igoni go kubugire career yao utakuwa na stress yani go konyona osugete bosi orengera dina ngaki what time no ko tokonyoro bwate eseju yao una bogo kimambi akarumete where you want to go neba no bisi yao mugonda ali esore chaya akarumete nga nintagete nchembe ko boyo ngakigete ntagete nkorega all systematic what you want to do stress na beta konyora monto nataka go distract in one way or the other lakini kwa methenga nensakia bona bona mnagaso mubweka nensakia ngokora nimbwate gintu getengo kora saba ose news nimbwate program you know your timetable nandi kyotagete na bota yana stress you more and about Anna you find out what you need to do to realize your dreams at the workplace yani manyakirio okora onyore dream yao as okore mero mama Anna when you are focused on a vision of being at the top management level in the next 5 to 10 years you will not be distracted by small issues like office chairs being the BBK talk distracted ekruba the vision yao ye miaka 5 na mangana ye miaka 10 gochuosi tugato na sense meri tutaranda sense yo motimo kumakeigo ate turarigirina ingo umusanio nere na bagutita minuto are stress osto tware stress yosho aso kore mirimo agosenkaria ingo umusanio ingo gwato umusani mengo osini gwato musani ezora okonye badana your colleagues at the workplace are not your friends. Yes, that's true. Ekyo na kibondo tebana noena aria anoena karoro mwalimu noena karoro munyagitari korengana nobotuki ina mangana amanyire na arina chikori gijiri these people are colleagues are not your friends abani go bare abamo korana bara bwemeremo tari bare abasani bawo and this thing gosenga kyore rerenga neyo ekarongora robotuki bwane people tend to kuigubo about this fact. I don't know why. Yani it's a fact si huyu mtu sio rafiki yako. Kama si hiyo kazi imewakutanisha. Anya tali monto ulikuwa ekondo cha mugondo kwao mwari gocha kuumera but akanyaranga bantu they don't take this good. I got mention a lot of people bakoranga now go tete ko ba enemy of relationships no. But this is for a fact, okay? At your workplace, at your office. They are colleagues, not friends. They are colleagues. Friends, no. Friends are to outside there. So come you can manage your stress. You can manage your stress. Colleague taribasani bane. And madana they are your business partners at best. Nigo bare abasani ba yani abare partner biashara. At best. At best. Nando manyana as if you want to manage your stress. We come manyana aji colleague chao they are your competitors at worst. At worst. Abone competitor chao ego kwa manyire ego in any workplace never no mwalimu no bono munyagitari ore ne baningore manyana aba nigo bari chikombeta jao and at worst egigero kyo timaidinga kichoshwa kwanere focus on your job at the office yani I focus imirimo yao perfection asense meyo to twara stress don't bring your personal issues in the working place ngaro to manage stress yao to masikoreta amangana anka ose personal issues yao na bana wajire diregazi nini tiango ora sense moya gospel enda somo tiboka mokeo to kwerna torena to koro moroberio yo asema bia bana to kurina ngakyo ku manage amangana stress yao asegazi ende yonse okora na inseno chiko nganchira kero to chiko korra nkwana but matinganchi to wacheno health way tips on how to cope with the stress. Kebo chenu bon. Yes. Enjibono chenu romaide. Avoid gossips.
Yani tiga ogosibzeta opagengi osebimonyo. Ana kitura Joshua na ora dogonye kabisa. Kitura debe avoid gossips. Ebimonyo. Don't get involved in any unhealthy discussion about any individual at the workplace, either your boss or your subordinate staff. Yani otige bimonyo igoro ye boss yao igoro yaba kori bande meremu aibon avoid kabisa. Na weto twara stress avoid kabisa otige ebimonyo binde byonzina Joshua na gi Sara na gi it may come back to bite you. Yani ebimonyo ebi byonsi bi asigasi okora na no mwalimu ore emergency ingora wajino ni school wali no anonya gita no eningi tiga mangana ebimonyo kyagera ange kandi ngo koirana nabire biko saliri emeremo ekiagera senjera ya afande kabisa naona sasa naona wanasiasa hii nafanya hii call all around the minute on the ones everybody goes through stress one on to specify tina what ega si minute and dons Kenya aga igachiga zirengajire a lot so people are going through stress na kitu aroranga let us discuss about this because stress na beko effect na beko eco affect even your delivery even your nakio kole meremo so nanda antubande kero kendi benyoldra sa kongu because of this stress mo that understand si wono biyeto so mani mapema ngoro buli Ensaki no kogosemia nogo komanya nogo kogokya now we are making ndigo togenda to kumanya nanki keri ogwenera to kore kero kwenyolira se stress ntoko nasinza merio mutimo gotorati mukasi nini gatonyoro bonjero bobero tumaikoirana turigiririe bintu bibere bitatu chikukorera nijikote ngakiyoko baroyo ase company yao no na kaso gosoma ngakiyoko ba professional the professional simuneta keire ase mirimo okora indi bwa avoid stress yeto skene on this TV wansomsi kwena tora sentu dende yogo korero morobiri bwensakia bono mambia Ndizi TV Ubwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Migi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timogirango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cy'abasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa nga faith star yagote bagagu nga jirani asomurobere Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonse #yekebemberi nyoro morobere yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi Expert Yomo Driving School ne skuru yo Burundi yabwe Kigali ekorwa maegerio yebirasi au ase amagori au abaorokiani go babwato bumanyi boisaine nabo igomba nterene kyombe kyobosombi bwa para NTSA asekerasi yabi nkorotora maegerio yo Burundi yabwe Kigali cha manual automatic gose manual na automatic asobwamo
kurundia chigari chinene buna chikanta chipigipigi nabo igo chigari chobosombi bwa matatu buna chinisan ebirasi nigo bigo chake nseyemo ya mambyango ikachinsa 12 cha mogoroba noko igorango chakera litkoria Jumatatu wikaritkoria Jumamosi aseritkoria Jumapili tosiegete ekioganeirie eriogo chaka maigerio nekebande kyao epini ya KRA account ya Teams nabo igo blood group yao ngorwa toroboraro asibaria bakorware gose baganitie ko bange neskuru ningo togotoka somo chiokeroka angene benki ya cooperative ensemo nedukenene yokonya chisoda asamange twakeresimi wetrase namba enoti 52 eyemo inye 52 53 53 inye gose noti 52 3 2 53 54 3 gose enoti 52 52 54 eyemo enoti 54 expert yomo driving school, we teach you drive. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoryo bya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ekero utagitutu arobole muno muso bosi ubwabantu encheraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga ni gokwingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chiamagoko ni chiamagoro nkurusi abareri sankwa riria arabokire na kororekana bobe nkonchoro lyabare etukirangi kurengana bunuraganie no bale imeyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rironguria kabire asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliobanyore enoti 52 enoti kianda 52 inye 52 5 5 eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Ekerole asumu chibugembo nechisemo chietana ine eduka ya Mark Electricals Wholesale yere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi cha wiring cable dropping cables ni chindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights,
cable ties, changeover switches, n'ebirobo byonsi goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Busoba keresime ase namba enotisano na ibere isano niseto isano isato eyemo kianda isano inye gose enotisano na ibere isano niseto ibere maragatato eyemo isano niseto isato. Mark Electricals Wholesale asobo korelie burange na sore. Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. Mbiamano mwancho muligereria ugendete kutobwatia somo robelio bwensa kia tunasema ni kipindi cha lala salama Education Wednesday astokora somania make igoronga na kitubwenerete komenya na kitubwenerete kwerenda kiafya inyoranga litikolia Jumatano na mangana yechisemi kolendete minetinga nechisemi che skuru che university che skuru choboroso nogo somania biritubwenerete komanya enchira toko bikora systematically abaranyo to chakoleta mangani to kwanera mangana NHIF, NSSF, tukwanere ESCC, yani abantu banyoro bumanyi, National Construction Authority, yani vitu kama hizo land commission, National Land Commission, tumanya mangana mange ngana kitugwenerete kumanya korugabo. Igoli tukulera royo mtu Brighton nigabo magani to kabisa nche amonayo mwanchi moligereria kerare gototobia mange igoro ya stress. Stress ni yerekerase how to manage. Tuaro bintu buna how to manage stress andonsi ya sole ebe ninka ebe novisi ebe nandonsi ya sogo kolere mirimo. Igobana kitwali kuligereria litukulera era karutwaro bintu bikoleta stress na kitura avoid stress ngaki okomenya n'abantu so kwa limirimo to avoid stress naki okomenya n'umurugio go no mwako go n'abana nyomba to avoid stress n'ebintu binde binge birangara by'abantu byaliganetie asenchira yobo ikeranu na Revaline Bikoro antomere message on the winga. That's a nice topic. Keep it up, stress ndio imetuweza. Mimi nina handle wanafunzi shule lakini ile headache ninapata at the end of the day okonyoranga na arualiri kono na balimu enchera bako handle abana omwana na role slolana naro taliko bwate binto bwango goikae na ki umwana oyo bwatire kwanyora bibulingo masomera bali guchia na ki performance yaba wataka korusigwa we transfer and such like na kitogulire semambia bono asenchera bikona. Asante Valini Bikora sekrangere kiao Samson Oroswa na erotomira goteba. That's a nice topic. Tunaendelea kujifundisha because tunaishi na stress mingi sana. Stress can cause death.
A lot of people wamekufa, watu wamejitoa uhai kutokana na stress. That's a nice topic. Kudos ni Samson Oroso kwa chinsema cha machoga chache ugembo naye tumekerangalikia o igoro yengana ya stress yitogende to kwanera. Karibu sana korwa sense mwende yo mutimoko. Bia sana kato endrede ake ko gendera iga bono na takatoreka sense me biloyo twarigere na rende gare karomre gasi eto ade bana bartari basa ni bao ko ndi ko bachi korigi chao na ndo mebana bana ko na baromero mo te are competitors at worst igo bono wika bwerende bono asinale bako te na biloyo gutaka go for the stress we cover oyo don't do anything to undermine the success of the company company ne yo korana ko rumwa school gede ko re company gede to kora emeroberi kwanda maini company yo go yerie company yo ubano ikote meko korana kore Ndizi TV ikote meko kore meroberi yo komokereri ali asore egarba bone do na Ndizi TV wansumo usi atma zujaribu to nyemokereri yo that's being loyal. Give your full support to the boss yani boss yao mwe ribaga yaye mwe support then he may not know as much about the business as you do abako nyone boss yao te manyeti buya igoro ye business na banya no mo buyete lakini mwe support eto mo sabotage ayo nero ngero ko manage stress yao ekiagera nere takire byakabita. That's the reason why is inekia ko gera ale boss yao ase ebiro ebio respect the passion the position the person occupies and it will be easier to respect the occupant of that position. Mosike to nyago kora ebi monyo work to make your boss more popular at the workplace. Yani sire boss yao as a workplace and na ligono me managing of the stress. Te bana gyumontori karanstari ngagiara aria ai bono mo support. Reviews do anything to undermine him or her. That means you should not challenge your boss in public meeting places. Na baba manyi bago te abo ekerota ke tego challenge boss yao ba then seek a private audience with your boss if you have different opinion about an issue or she is passionate about. Ono rendo ko ligi ali ekerota ko manage no mwalimu monene ekero mole staff room ali to imogyo ko boko rende na nayo tegete ko pishana no mwalimu monene I mori private pressure mode ya mwalimu ngalia nabo ere asenjera ya bene kabisa ayo na aragenda tene kumedero botati bogendrede bona sinale goikokore meremo na professionalism yao monto ta kwada bene sa kwa stress ina kora kore professional ko manyete no mwalimu ore oika obe o manya don't compromise on your professional values even that will cost your position or job. Kwa zongegyo na tomba compromise di asegasi yao professionally yao do what you know neba negende go cost kire position yao tomba compromise inabono ngaineri go sokolegi tomba compromise di neba nango sigire gasi yao oseri bagari yao ase emirimo. Professionalism ne gento kera keep your dignity mate monto okay no mate go sensa saba okuruga lunch china ichisa cha lunch time monto ta kwatenga monto cha kuruga saa 10 it is not possible ekarole professionally mangana yo burugyo mate nga lunch time na ya customer chigo cha chinyinge by saa 6 wena tucha go prepare so that by saa 7 igoro customer chije chinyole ndagera monto ta kwatenga bono ndoche tigato sukito cha kuruga saa 10 it can't happen na sengenjo customer bago cha saa 7 banyole ndagera teyo. So do your job professionally and also yasole monto ta go diverting us sengenjo bono atagitokore the way he wants. At the end of the day na yakonyole blame oyo kori genteke because wana anto bago suspect your professionalism you go itere CV. Do what you know professionally. I say obumanyibwa obolanya it's about finance. Yeah ngo kwanole manyana kyo balance chiwa sichao professionally monta watenga wana dokararu si chura korega no it will hinder emirimo yao. That's true. Yeah. Mono biasa na kimonta kara korega no manyibwa professional na korabia akabisa. The company may put out the damaging information about you but the truth will eventually come out that you stood for what is right and got fired or fired. By the professionalism kero kora ekero ta ketu wa foide amangana stress ne na put the truth
kene kiao tia kene kiao kabe kene kiao ne bana kwa mochiwe asobolimo finally kene kiao na bugegoba kene go stood for the right and got no fired no fried no karangwa no butwa na boy kene kyo yatina na ande you will get better bigger and better job of us akarote nete ase kene na ande karigone njere ya myo manage stress yao tarinje no manyibwa kwa tarinje Joshua karongori ndetiko korra sara tumayo kwana bibere bitatu nerina live work issues at office yani ebintu biri byonse bina kwasoka kurugeita bitiga office no kwaro se school bitiga school na kwaro nyagitari bitiga nyagitari tonye ko ikanyomba ochuja kana banyagita abarwere bari banchanda ni stress yao yegazi nyomba resolve not to take office work issues home don't complain about your colleagues or your boss to your wife ikaro wegere nyomba Teo jago tena ya sara no mobe nini asumuruyo ko sasumugako ba tena aba subati niko bare more emotionally courageous than men they may come fighting for you and cause you more stress at the office aba subati ndokera yo tena we are more emotionally courageous than men we are very courageous na watu tupige kelele sasa nyinyi itawaumiza mtu tumanye tena they may come fighting for you and cause you more stress at the office igona wasubadi igona wasubadi na barabase working place na ronoji ya kore nongo ko rabuna na barabuna wala abotali pinyatali ase sense more stress but no it ngira overende lakini nene na boko begerera lakini Josh nena wakombwazi kurwana ya point ya meki wana lende mbare more emotional na courage lakini nene na moko sam aso period stress I don't know about that but thank you so much so to era true enchitiganda kuana make igoro ya health ways to cope with the stress kiafya vile utangangana upambane egero kule mangana yibirengererio msongamano wa mawazo ikiagera kiro muntu nabwate birengereri byae okomente bio mente na viri utapasuka kichwa so kiafya egente getangani always take breaks from watching or reading and listening to news even on social media kero wate birengereri bingi na tiakona kuligereria ebinte bingi birase mitandao baiso komera na ende bingi bikwa stress igo kero kwa afo ire break kurusata ebintu gete na boko manage stress and take care of yourself kero wate stress tibwe tigana naigo just take care of yourself asenge njonto konyora muntu orako replace bunae osento konyora muntu naendo kubwie kaine stress isago kuira tocha matanga ngai it was out of stress yakaleta depression muntu tayo nande turanyore bunae asenke ya ino so it is you karote neine you obogima bwa oni goboro bwa mana kubwa stress and got abalenga take care of your body kero bwate stress rende don't look like that stress come out sivye boye buja tyakubeka na that stress yego chandete ayamanyanga stress no bwate bateka kiafya rendo mubero go buya esivye tobese kuengata tobese kuri endagera bwetige tubwe sivya no just take care of your body nande kwanera abantu bande when you have stress kerogo share no monto oli there is monto nare okoranga kerogo share nere nko bande relieved mono basacha na batana litiko share their stresses kwanyoro monto imukire getambukero this is the people kwanyoranga bwengentire mugaka bwe myaka yega tubwengentire weru sirio bogima bweru tirege simaime because atali gukwana n'abantu bande abasubati mbale bwango ko share kwanyoranga ekirundo kelia bwate keiranirense so stress imepungua kwanyoranga sharing nigerengia connect with your community ose faith based organization nyina baraibe chikanisa abakwendo mwereso motainga I'm like this and like this na bago cancel enyolenga birengereri beiranirense above all beyond CP ikianda ikominelinga avoid drug abuse ekero wate birengeri metekero monta wate birengeri yago tebanga let me go drink so that ingebe let me go use alcohol so that they can forget so that they can forget ngani bwate stress na anda kero tinduka wa kodire bado utarudi kwa ile hali bona it's better you avoid drugs
focus yumanya na kyo come out of that stress. Igo stress ne gintu getekire kia muhimu kigwenete gekwane rumono tonyora abantu basomia abantu kiagere stress can kill, stress can cause harm, stress can do a lot of stuff ekero muntu abwate birengerero bichuriranete. Igo bano gwikira abo nenche nabo nigiritanga nayo. Buya kabisa Sara twara kwanda mange igoro ya amangana au to manage stress ekero gosemani kabisa bono na kubordiri borgeteri karaga ekorengana nebirengero bya Sara ingoitete Samson monyene boitete osenderira osena ba Philistine korengana naye Joshua na baba ngoitete Samson ukiri Samson korengana nainche it is himself Samson himself yeah Joshua na bako ngebirengere bya korengana ngoitete Samson ikiagera osho so story ya Samson derira na rengoro na de na Samson derira aba Philistine nimbaje daria na Samson nero monyene na ajita gaita bantu abangi ko bwari arenge moyo ikera it was pink trojan na ndo so ma story ya Samson ya Samson ina tonge tu ne chingruete bono Samson derira na naturally na abade chingruete bono mugano yono mutin sana nande ni kwa ndani sana ile ya majo ndani umanyena who killed Samson Joshua David Delila na injina David Samson na bana bara dena ba Philistine ba muitede na ba murusite ya maiso good morning oyakoro kwa Joseph Okongo pole ngoche tarabo Joseph Okongo is our very own na monterbo itoga igana ende ngoleta rumuro bwe miss Jumapili kera litu kolia Jumapili ochakera saa 10:30 agote banwali mekabisa na Maria oye agoteba tuko ndani and agoteba we love you all we love you right back Joseph Makogoti asante so kugendera ko bametene ni shabiki sana Ensakia Maria mnera ni maitero musani one amashabiki kabisa Ensakia igobano to me Samson killed himself ninje ngote bichi reason Joshua na jata reason dendira gose ne rebia komeno na ba Philistine nande karto kora ngiro ratore na ha boitire na boti busa ningigo sako mobunia buna no mugondo wete abasubati abanaine naino tali mole agire na boko begerere kyara je murugo ya je kamotebina nero de dina dende mugambyo je korara bono dindo je korara ngaki na yangete na botire ndo ndine kiungagere akamatina ya tiga bo karagira ono gaki no ro mugako gukawate birengereri na no bwatari chief igo mugako na bwate stress ena bwate stress ende bana tingo ro mwako wano bwate stress kimbwatari chief so as much as mugo to blame nga to bwate kwende when we have already a decision to say chi solution we offer the solutions embe sana mwachitagara yote ajisuru nyejimbe delira na njiti Samson mete yono ko korra toro mwancho moriri kartoji ko korro morobiri asimambia bwania korengana delira na njiti Samson Delila iga mwanchete gara motebi na mwanchete mapenzi hapana na mwanchete na we lakini Samson yana njiti Delila very much na mwanchete said that's why akaanita akavuka mipaka akaenda so he loved him so much bueno ino bwada mangana significance ya mange sana no mekera kana kodigereria mangana ayuchumi yense ya Kenya mwedisara njengo de jinsa jane ngorara nkingake ngokorande bintu byane jinsa ngorane jinge ngoragorane sajire ne basume de ne basune kora jinsa jinga no mwede Kenya kana kodigereria ekero uchumi ekero mungwanori otebete guna ande korandi asigete akanga akagenda asigete yona no mwede aliambi wende Nineva kantarashishi utarashia de wende aende alituma Nineva akaenda lakini akaenda tarashishi ekero bare meri mari economy enseni jasarigete nabora mboli ngagia sarigete ekero yona kirete meri mari bantu batara mayana yona okoreta ebintu ebyonzi abantu ni batemente gutugute ebintu ime roche ime parende ose obwato mbogusuherende ngendo kike kyaba kumbe tukutete binte bingi yona no arenge asobwato bolima atari gukwana nere kera ojo gukwana konyora economy ya sarigire iko bono ituzore dima idina ngakure ringa nerio na inchere nengo kanara zari miaka yane kora atigera ndagu lakini
Yona akamezwa na samaki siku tatu kana bona karaji yetu kurandialia watu waliokoka mpaka bakabeka chiguni time. Lakini economy enzeri ya sarigete kyara email itari yona beka yabo godet nande mbaje kugundwa na ke yona aje kuruturoje kero baje kugundwa ngaki baje kugundwa ni njorigere lyabo pakundura yona na economic experience ya Kenya bono mete bantu mbambwata bobe na bora nyore economy ya sarigire na bora nyore yona na rororo ba Kenya ntura manyango yona karo yona oja kumanya economy yetu nira nebuya atusikyo jibosi ja msingi tiko monta enda mugondo akomere arosindage. Asante sana Victor Sultani Obangi abateba mnapendeza wanangu. Asante sana wa super producer head of production asokene kyanga bado unatuangalia pia mono kigima igekobo mogokomo nene when you're very own they are supporting you too abunige koba bya kigima buya sana ndochenga na beka jisigni gani na beka jigenji bara bo nyingi para bejino chonte bie iko era kinende Mungu yubo lakini nene na Sara ekarogorigereria ndo dorigereria mangana youth ekarogorigereria maandamana ya none tukuria ngyo youth no bakwenda maandamana bangi karogori no ne jindruje mongira jikuza ndruje abasana bakuza jindruje tikatotebena nakia basaba konyore meremo karogori no na semitandao ngorigeri bare na ki bottom up ya kwani turi na kia korigeria karona rojino ni mitanda bantu baje kubodende na ngakitoko gendigwa abasana bari kubekirwe byombe aho Sara nabokonyora nabatigire amangana ya maandamano ikera unemployment yabere nyinge sana ikiagara no ninje ndugaiga usino ruga gosoba to twaragasi byega utabidi wende maandamano kwa sababu bon tubwati ngiye ko totebara basaba baje ko buri chimboli ebakanitwe kwa konyora muntu kwa kanora chibasi cha kiro mutindara kwanda ko bugori mboli ta kwa gumoro lakini yara kobe kuna ngakemero berie kobekwa abasamba tumekwa gesiasa kyara bakule abangi ndora bandange emia ya mamba hospitalized family ya bana konyora bandane breadwinner balingi. That's true. Igemero betigeri kigu na ndirende gekona korigiwa na inubu na basae still ndo kwanete kiganche kelkia youth fund kero active kebwachi besa temago chame bukunde amangana idleness usumonta koranga njenta getenge office. It's not necessarily end office. Sai abasaye bari chi graduates basomede they are reaping so much kurasa mangana yobolimi kurasa mangana yobotugi montabu gate chi degree chae batia rodire ngatago cha kuganya masagararo mwe taliko gota at the end of the day karali tukule oliwika utaitwa kazi lakini kama haujaitwa kazini role alternative na kitotwara tena international alternative karogwa sinyirugorwa enda angalia alternative esoyana ni mangana yobolimi na robona gwaka ni siku hizi ebyombe bune byekero birororo no nyene chi project echo bakurigiri project kiechi mono chi project cyo korne cyo bolimi obotugwe chinso obotugwe chinjoke obolimi bwe chinyanya obolimi bwe chingoko and such like gabasaye bayitu na ituka tutabuke tujitume tukae kwa groups to cha kwakonya kakora sekigancha kelia keroli man solo no man is an island remember that igekaro to kubwatana it is easier okonyeka Sara nane takite asumuro rwensa kiara tuajire nguma bunya esa negotio badia maite gotio badia no mete ngaki ya kumete ya Joshua no mete ngaki gotio badia ya kumete no manya kumanya gotio badia obadio ni gas mete mengi bono obadio yo abante bagaje batu mete akaja koptana egotia ko irotigo bona abante maite no badia ni mete ya goraki agora ta kumbe badia no teria kari koragera bona ndo bagaga wakumere negotio badia ona ndo aje kunda ya badia tai akwa ndo beke goti otio metro no bisi andu barabaka na babeke goti kwa bwana wale kumbe tai bona endra kwa tebo to kore ngena to kesa to turigina morobirio turigia ban saving turigio monto saving yes atotebina ekero kwanyorire mia ile ngote go save ile ngote kiro ekero bwateri ile ngote kiro gaje metengo nyadoro mokeba oyo mokeba nerire koraro sigwita orio kuruta chiringi 10 totena ekero kwanyorire mia egiaro metena bora nyore mia mix ne mie ekero kwanyore mia mix yokori oseneri toko kori ne chai kwanyora kwanyore 200 watena ngengoko Maida muzaro we. Yengo ko 160 so 200 baka 200. Wata ngansa muri gote to kuma next to maje na king. Ebya sana.
ase moroberi oyo turi andu bakwane mangana saving mete itasaidia sana na kwanyora shilingi 10 saving na ile ya bottom up ile saving akiakoba atorore na kitu we will come up with an expert atutabi about saving ikiagara sara usukobeka 10 shillings kila lituko tutengo 10 shillings kila lituko wa kama tukutira na 65 ejindiri 1000 600 in 10 kila lituko kwa beka chibaseji at the end of the year na boku raba ante mboli bali Christmas that's true that is sana igona ande ni 10 wana yala ngo sebule 100 ejibano jabe 35 yes correct tiba sanchirororo ni sisi tufunguke akili torole na kitogo kora nonye mechando mekemeke kero gente kebe mono no burweire burire baro no mto usabanga kwitare ikiagero ruare besanchio wezi kunywa maji besateye gukora kindi naye igotiga tusabira nenga oburweire barabo gwitare so that abantu baende mugondo bakore imirimo ntendo chengana tora kiriga bwiga tukora imiro bieto bonsa bebiarire mbemona sabali banyora bagari abo gotorigeria semambia boniga litukoria na ora denga itugotamba gojimana litukoria nkiongo kwana tori na wakili oito achitopic chirimoga ne chitome goja nimbwata nkeigo akirende tumeli moga ne tierara kwanero wakili atakuwa ndani ya studio onye takonyara goseta kotwara mirobiri ende metambe kiagera abantu abanko babali busy lakini no kwegena gwaito tusabe egerto meranere mambi egerto sanga mange igo manju modito awakirembia mona kero wachora kuri Ndizi TV ne robon sumusa semambi yaboniga gotomera nditko lyangyo ara miss konende meroberi ya Ndizi TV tirigo tenena negendere litko ligene gato tene TV yeto nigere 24/7 yes gometa gato 24/7 in 24 hours 7 days a week chinse jino jiroje boigo na matukotira na 65 teriko lima ekererime igotokonyora mangana na ndete gwatike minesco ya Gusii biamano bano mwanchu muligeria tororane ntungu chakatore na ndimeroberi nde yelituko tororane lituko lya ankyo nyasaye kara nganchire anchiro yo minto atu anchire twensi naye ntumira na ndi lituko lya ankyo ncheni ngonkoro kwa sara nyarangi ontita na ndo botambi nigo bagote bakora maya ogende Yore ngasense mirinde ye student uri kumweba Joshua auta bane kuna mariugine kibijago jira senjera ya bene na incheriane Brighton makoli kote bene ngekia nigende ya sule ya sana nigotoke me Ndizi TV kwanzu Gusii asante